o le aso, alo mai o nisi nei o tātou report o mwhaina tūwha tasia e lau Radio Samoa. Ua whamaunia mai report le le te o whawamaloa New Zealand, le iai peo se tamaititi a onga mai le Auckland Grammar i le whale mai, i se tūlanga ti ngaina, ona o se whaalawe matautia lea na awhia i le o ngā tutono le newa yaso. O lea tamaititi a onga o lo a awhia le numero e to alima, na awhia i la solulu, ino o so soa se taavale na ngaoi e se alii. Mai whamauina sa alu se tole ninga, alo la tau kalapu wila vili vai, ai wa awhia i loa le taia o la solulu. Tā ua e toa lua nisi o whanau a onga na awhia, ele iai se tūlanga ti ngaina, ua na o ni manua miti, ua te a fo i tua mai le whale mai matoe fo i a inga. E whasfuriwa tau sanga o le o lo tua ia nei e leo, o le mea matau tia i le mata upu o whaalia i le ngata i na awhia ai whanau a onga nei. Ai sa ia wha o lima fo i se tāsi o tangata na alu mō sana tā mo enga. Tau mawhai fo i e ave whaanga oi o se isi tā vale, ma lona ta pē ai se i tulou o se tai whau. Ma ua e se furufitu le lei mōlianga o lo mōli ai le tangata. O lo tā whia pēa lea li i le whalemai au kilani i lalo le wawa ai ngā leo, o no tūlanga tau le soifua manoloina. O lo tā whia le taimi nei le whaalawi loa whaalawa i tele ai o le ingoa o lea li i, o le asa tofi na fuafua e tūla i ai i lumo le whaamsinonga peitai e le i ai e na talosanga ina e lana loia na iaso e talano atu ai i le umolia. O le vai aso fau lea ua fuafua ina e toi wala awai lea mata upu ma o le a whaonga awala o fiso ta inga whaanei o na po le audio visual link mo lea mata upu. O le amatango le nei maasina na mulmawina i se whailua inga le minsta o le vai fafo, Winston Peters, ma le taitai o le malo o Filipaina. Tala no ina se tāsi o po kalami lo atangi ai le whainga paanga atunu e lua. I le sang whamausali ina o whainga paanga o nei malo e lua, na whamauina i le tala no ina o mata upu tau le saunga le mu, o whewhaataua inga o mata upu tau ia o onga maso tanga vale lei matangata. Tā ua fo i le angai o malo e lua e sanga whaamalo sia tūlanga o so tanga i tū taua o onga. I le vaenga o ta ua le Education New Zealand Media Forum lua o luono. Lea na tala noi nai awa noa fau e whaalawa i tele ai a o onga le vau New Zealand ma Filipaina. Lea fo i na mulmawi nai le sainia o se whiangai ngai una i ai le ngā lulue whaatasi o atunu. I lea vaenga tā ua i a o onga maanga waa i tu ese. Whamanino e Winston o matau putau i a o onga o se vaenga tā ua lava lea i le sootanga ma le malo o Filipaina. Inisio tala ua whaamaunia mai nei le United Kingdom anti-doping le whaalea o ngaina ai o tua inga o le wha o ngaina e le lii o Joseph Parker o whala au whaasaina. Ma ua toi tatalai nei le avanoa e toi fusu ai le alo Samoa mai le lata i le tausanga o whaasala. Whamauina i reporti mai le New Zealand Herald i sa ililinga ma suenga a lea whaala putuputonga na o lātou mauai o le lii fō mai o mea aitau mafa po le nutritionist ale li o Joseph Parker, lea na mafuai o na fia le li fusu, o lea lava na ia ioeina, lo na whaonga ina o whala au whasaina. Mo le sila fia na tūla i mai lea mata upu le mai ai o le taalonga o whaipelenga por fusuanga a Joseph Parker ma le li o Fabio Wardley, ilo ne tona i le tausanga na te anei. I lea awhia ai o lea alo Samoa i le nei mata upu e whaapea na mua i maua pe na whaamaonia lea awhia o Joseph Parker, ina ua whaila na siaki mo lana fusuanga ma Fabio, e le vaenga o suenga o le Voluntary Anti-Doping Association. Ai toi whaamautu ma whaamaonia le United Kingdom Anti-Doping le awhia peo o Parker i le aso na suso ai. Ma o lea na whaasala i loa le li fusu Samoa, ai se whaatino suenga. Ai ui ia fianga ma le mawhai ai o na fusu o Parker o lea lava na ia tā ua lo na whaamanga loina o lona nutritionist. Ua ia tā ua foi ua sauni e toi foi le malai fusu e whaawau lana tā leni ma tau mawhainga ua whaisi na umi o le taimi na malolo ai o na oia a fianga. O le ana fuafua le taalo le li o Wallace Sititi, mo le taalonga le awale All Blacks ma le awale Stormers i Cape Town i whai unga le newe yaso. Peitai o lea ua whaamaonia mai, ua le saofia o na taalo le alo Samoa i lona whianga iai ma ngase. Taluai le whaatawhangase o le li o Wallace Sititi o leo ua tā ua le suitu langa ai o le li o Anton Segner.
O le ato e fo'i ane fo'i le li o Bowden Barrett ma Rico Ioane mo ala taalonga mua o le tausanga i le au le All Blacks ai o Patrick Tuipolotu o le ata ita ia le au mo le taalonga po le avea ai fo'i o ia ma kapiteni. O nisi nā o tātou talafou mo le nei tū lao le aso whaafetai whaafonga mai tau whaasoifua. Mawhai ora au rātu le tala o le tau i aso te tasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. E mo le antilanga ngā whao tai le whionga ia le unua i ali ai se hutu le vaenga o telefo ala Radio Samoa. Le rifo i vaenga o le awoli mo le tātou whaopoponga nao tala i vai whanua. O le rifo i awoli o le aso for reile le nei o tātou wolia. Le aso fitu o le rima sino kuso lua afe lua sifo luma le ono. Pamaloa tuai le tātou taro o le gālue mano le whai o le whaiva. Alo venga nei le tātou tala o le tau mo le som le aso atai au mo au ki lani mo Samoa. O mei o le so e langi le leile tau mo au ki lani ma lufo i langi mai o savili ni siu taini. O le mawhanwhana o le nei aso for Railes fuluma le tolo tikeri. O le malului le po ana nei, o le ua toi palasi atu ia ono tikeri. O i le whamwe moe o la ngotole la i le toi sfulvan minute le tu la e ono i le fiafiana nei. O le vainga mo le aso a tai au o soane le la i le sfulua minute te ai le fitu i le tai au. O mai e langi le lei le tau e iei fo i aisa manifi i le tai au i no fuanga maluia. O le a whaatupura ia le a waua mai temi o le a wauli mai oro ieina i wanga i lenga i atu lei le po a tai au. E whio lolo langi mai o savili mai le tu i matu e nisi o taimi o le tai au a tai au. Tātou wanga i atu i lole lo tātou whaasino banga i Samoa ma lole ngā lue ma lole whai o le whaiva o le venga nei le tātou talo le tau mo o tau. O le wase ati a iwa miru tu te ni le tulai tolu i Samoa i lunga o le tātou wala leo o le tasi ono tesi ma le tasi wha mo i Samoa. O winga o le tau wha mei o savili e whiolono wha asolo i na malosi o le tua o loa savili mai saute i sasai. O loo fiti ai Samoa mai au mai au marai timu e a fiaina turu i ni siu taimi. O le venga mo le somo Samoa e fiti a sa vaenga o le langi e au marai timu e ono iai wha pēr savili e wha tau tau i ni siu taimi. O le so le whai mai ua wha malosi ai e a whautuanga mo savili malolosi mo laufonua uma o Samoa. O le venga mo le mo le aso a tai au o le ai nei timu ma e wha tau tau savili i ni siu taimi. O le tūranga nai piuri ei winga o le tau i le so a toai foi. Ma le aso a tai au e le nganta mo i tātou i au kilani e awa pe foi i alo tātou wha sinomanga i Samoa. E na ua se mani a tu le vau le wanti le reia woli i a se fulu minuta watene le tula e lua. Faiste fuanga i tā pena e lau a inga mo lo longa. Tala noa i lau a inga i le mea i whai pe asi i tia le vai au ta folo fali. Tu au me tā ua i se no fuanga saunga le mu, ma whao ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o le ona toi tu lai mai o ia fianga i lau a inga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lo longa mamafa, o lo o iou lava lima. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Sorry.
singa te telefo Spaka o matao malopoto Tau mawhaine on the po Tatane a bea tawa ai tau popo Eleni Afalai falele sile manongi Eleni Fakale sile manongi Faitalia oi is faingai faiai Sila popo Fa fai ai ai Sipaka o umata wa umalo upoto Itau mawhaine on a po Tata mei a whea tawai Itau popo Eleni Awhalai whalele sili manongi Eleni Whakale sili manongi Italy oil is fine,
Samoa, kasilima i vakulu amo. Fe foi lenga ngai toi fa tan van tu le ding bang ola woli de ola so for really ola so fitu ne ola basido kuso lua fe lusun maleo no ila mai mo ela ka tele ola fa funganga foi le tu fa wa le de siu fungola tu Radio Samoa tasi liba i tolu a moi au kilani a to ai mala tanto wala leo i Samoa le tasi ono tasi mala tasi fa mo malo nga no malo le fa le faiva vi ele lo fo le tu o tete mai lo tu sei fu mala ba tu wala tanto te toi fe tampa i lungo pe am ngal ngal e ai le tu fa wa ale tanto wala leo le Radio Samoa ya o tanto wo ni maru mai le dia so for rele vai foi le sulu me le la Inicio Tainia lo fala brave mai foi ia ao e tau puniti ai le sulu me le la e dei vai con la woli ai fa malo atu e lo tanto o tro e amato mai la vai mango tele se io i se op to tich e nga wenga tiu te me fai va lo filima la gato i leone a wilantu ia malanga ia tu leo fa na ia onga i le fai ungo le dei foi ve yaso malo la le on sa ia malo foi le talo e fa malo antu le tlenga ia ti e piore yele to ma tanga mai le tau na leila se io li mai foi stimulate ma antu le o tanto fa se le dei foi vai con la woli se io li le fiafiana ne io no lo so se le fianga ia ne antu se vema le programma le ganga i fo faiva van tano van tu eu ona pa ia le tua o le rafo o tabrina la na up fola walo na no il fai un le riva yaso ma no le tatalo ya malo foi le on sai so se fanta fai tolo lava tono risila va be foi e tolo e mamau tamam tina ma tua ba ma sani le tatu wala le o mai o lu o mai o to ya o toi foi e tolo ka le na no mo tanga foi le lo fai le fa tawana po e por la foi mai se ora kuma ka ya le wa ke lua ngai le ko o malauka really a mai lauka e ma me li sikiorka mai me statement mai o verkoop ja ele ngan tele van tala van toi van malo an tule malo sule nu o lo fianga i tute manga wenga Ola ding fo ia so for really la to ye pe o me lo las really ye pe o tang ma fo ile le we se me ke look forward ye ya me sela va finga ma no longa e saudi o tiele fai un ole va yaso ma le fo yaso pe a fai nai tele nga lo e fai un ole yaso a fai e te kanu e po ana nei mala so an tai wa ya ku singa me mang a fe o nai tulie na lo overtime i ma ko ia lu ye sha ka ma awe ke fa vai awe te fa talale Ole manu ia na lo ainga ia ona ole alu I lunga ole fainu mera foi leleo I lato ole nia lato ngā wenga I le dei foi venta ia talo si ole dai anga ia tu ia le fana wa onga foi ia onga ole dei ia so for rele lato e le tala le no foi tau tu I se mau kangore wa fa tau le ni mata fo o lo o ta pereina e mata is isi e totono ni se le ni po company ma pisidis Ole anga lulu e fantasi ma matanga luenga wa onga ina ia o foi nantu nei mata upu fo e to tonu wa onga a matantu le tausanga e lua fe lua se fulu mariva ma tua o le tausanga lua fe lua se fulu marivalu o le tausanga mulina o le afo tanto NCEA le fa onga I le temile mo a onga tūlanga lua mai le tausanga la e lua fe lua se mariva Ya ole suia ele curriculum e pe ona faalia ni firangalo foi o nisio foi a onga mapule a onga ele tulanga e pe ona ia suinga e pe ona tu ina maile ele malo ya e taula tule le mtanga luenga o a onga ai ole tala e pe ona e fa funga ile a woli le so ole fa a ulu tala ino le tala e fa taule le fionga ya lupsole ai la ulia Joseph Parker Ono fa pemba ye ua ia fa mangaloina ia lana nutritionist lea na mafua ia ona fio lana drug test o le tala pe ono fai taua tuai lunga I fa mai o le tausanga na sim vai atani lewa sila fia le tunu
le sa fai ia le afo ia le fusu anga le o Joseph Parker ma le o Fabio Wardley e na i lona tona i England e le so lusu malima le masino topa lua felus ful malima Peter na fai mua le meta o le voluntary test o le Anti-Doping Association ia i le so le fai ai le fusu anga on Fapele on tu le ile vainga le wata o le UK Anti-Doping ina ia fai ile la tu siaki ile tai au na so onwai so ani ai lona wingola solus mo le ono le masina o kitopa ya mai o le aso la le da male unga le na mau le su enga le na mafuai lo ona tau fia le toi away o Joseph Parker i se fusu anga e se fa matalanga lai pe ona fa ilo mai ua fa ilo mai ai e le UKAD po le Anti-Doping alle tulu Britannia o le ua fa marino mai ai ia le mawhai ai fa le tula fono ona toi taliu o le li o Joseph Parker e ta alo i le ta longa o le fai pelenga e le mai ai lea ona serve o le ban le pe ona amata mai lea e lea son o le masido mati i le nei fo i tau sanga ile fa matalanga lai pe o tu wina mai ai ya ole fa ilo mai ai fa mai ile vai so lu mana ai le fusu anga le Joseph Parker ola na nutritionist ia pole tanga tali tapana ina na me taumaf aina kangor kanga ka fa nga me nga e ka ole cocaine ya ai ele i mama le fulu ngona lima sei tulo antonu ole awala le na ia o lena sawa tuai i se tau tanga le li o Joseph Parker lena mafuai ia ona maua le positive i le siaki lena whaia i le aso le fusuanga ia ai o lo mori mau ia le whaletua o le li o Joseph Parker whamai a wente popole li ia lau o lena tama futa i le teimi a toa lena e tapena i au fusuanga ia ma o lena tama futa i le teimi e umai au koleni ia mai le ima se ke minga ba ia ko e fonga ina le mea o le fuala au va sai no le cocaine ia ma o le mafua angala le na now on to wai ina u fa te yo wai le ma se soka ko le ke ye nga me kwa fa ke ia ka ka pe fa fe ai o le alite na fa ia le ali ia Joseph Parker ia le fonga ina le mea o cocaine ai a fa yo le nga fa nga le ni tsot for your lenga fa nga le nutritionist o lono winga ia antono se wala na mai o le e fa mai le sunga ya paka o le afo o le o mai le tembilini o lo tu mang pele la fainga wo maleali ewi e la to te le o toi nga lulu e fatasi ia maua fa manga lo tfo i ia le li ya nga fa pele o se si le o tato ana fa pe o se si la le o tato fa matai o mai te mine ele u mai lunga ta o sia tangata ele u mai lunga ta le la tu ainga I want to wai mai la tu me to dino I want to wai mai la tu nu I want to wai mo na ma tua I want to wai mai le na o se fa ta inga le o le u fa ia mai ele sunga yala o li lupe soli ai Joseph Parker mo i tato o tanto wanga yatu ile fa unga o le nei fo i yaso ioi o le fa unga le yaso lo fa pele o le fa nga solo ia ta longa fo ia nisio a onga ai i telefonu le nei yaso o le fo i mai tawina ua pena ia pe ua fa saina ele Waikato Sports ona toe a wai mo toe ta alo ia le au under 14 mai le pitolu o tokoroa na mafua mai lea ina ua umalata longa na ta aloi mastasio au ia mai i Waikato ai aluifo stasio tamaitichi fa ongalo na ulu afoi e fa manu ali ai stasio tamaitichi ole aule na manu malo ele ngantala ile da ai sa fa pe voinga koe a pai malfusuanga ona ole tapu inga a matua mai le aule mai tokoro e o mai le soele i fa yeso am talanga lea pule ia pole aule under 14 sol ole winga le tala ia ole fu toi fa manatu mai le mata fa mole manatu tai au ta longa le fa na ia po na nei fu ta longa i sta longa fa na ni
tau tuana ma oi aua le tau solo mua ia oi le kau wha o so le mea ngā o le fusu ia po le wha o so le mea ngā o le vesi tu o le wha nau e oi ta alo po le ale kulanga e o aku iai ia o tu mahanga nā o mea nā o ta longa e oi paule mea tātou e whai o le tāpua i mawha maalo si au tonu o le malai ai aua ni tau nā mua ia tātou le au tāpua i ma le au mai moa ai misi lewa tātou mātou aua le kaula mua ia kako ia le whaakupomisa le whaatupu vevesi aua o le mea ngai kupu ai le meo le vevesi o whana ia ona tu wa i foi le whamai ia le anga o ka maiki e ama o whanau la ioi ai le lo o kako wa le mafuai le pisa ma le vevesi ioi ia e tāpena ne lo ia wa i tau no ui da le lo tua wa onga ale whanau po le rawa e saudi te malanga ya tu te musuma te puni mai no utu e te so ona ma apa mai ma futi atu lo ulu wa fa adi no poto ya upu matala ando lo mi ai no anga sala wa e fa anana ya me anda pai wa le ba no mai Tasangi mai lau telefoni ai e tu la ima e alu i papo O pinga ia e te nofo mawai e te mana o te masalo salo Wa e ata e mawha ane o tele mai le sanga taulu o tala noa Ao tau sa e umane a fula ukuka o le kopa e koko Samoa Sole tango la sepuni tango la palusuka tau alewa uma le falawa mata le pule o e pepi e nifuka o tele isau ise umbukuka o tele isau fo ise palutusuka na o sawia te oe o na o le tapa ai unga o le pa ai foi ponga le wanga mosua ya so uma Ai wa e tanga i mai
Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ailo maota, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Avia maua sosa, Omega Ka, Ianga loi moa, Omega Ka, Savale tau mofie, Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua se lau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole kesile Omega Ka. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lolo mana rento solo o maua iso se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura pikila taavale mai le malewa le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai olo o iai le whaamama avenga. Maratua olo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy. E whaonga ai lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pea si siane le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi. Au e malanga asiasi I Samoa. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Alewa toi luse fulu malatasi minuto na tale o lengturai tolu ona toi aura tula tātou tala I vai whanua I lirifo ia waulia wala wale longa puia li o lo taupa ia e ma lo o tau mamalu talo sia o tau malamanuia e ale tō telo mātua e la kantai leo aweta wale I lo toa o a onga ale whanau e whaatali e le teimi e tua mai ei I la tau o mata upula iwa lena o ta ua o lena whaupopu I mata upu mwhiona awe le whanau ia o mai le tausanga e lua whelusu maleiwa e mole msenga sfuru lua ma le sfuru to ai sei mai ana le tātou whaatalo whalele vaenga lea ma le pesele ia o na awina tuna I ele longa winga e kia chimima Talawan le tira ia sina leo arona sila Rachel Sifa male a inga le tira ia telesia bu Veriti avei whaatili nai sini Geneva Tapusoa o le uso ia Chris Wanga mai lato umalawa o le mafuta mai le tātou polokalame le vaenga le awo Mano le whai o le whaiva ai mata upu voi lele o le utewa ia tua mata upu e iwa e fau le na whapopo le curriculum mai le tātou sanga lua wheluaiwa ia atonu e au ngā matala whenga I lelei mōna ia tātou waluma whanau le rumana No
e le Vina Records ma le pese ua whaigoida manu ua pepese lunga o le whunga o le ele a ia o le sami. Ia ua te taa i le lanu moana o le vasu. Usa lau ele ele vani monimo ma le sami. E o whakasiame ngai ko. Ea le leiki. O le tūlanga e pe o le iai a matau. O lea ua sauri atu le matanga luenga wa onga e amatalia lea ona o ina i tonu wa onga whaatasi iai lea ma le langolango sua mai a company ma pisinisi o lo iai le poto masani ia matata ese o lea la ua whailo mai iai o le wasinga sifuru lua ngai le wasinga sifuru ma le tonu i kolisi te tasi leo le a o tawina e amatatu le tausanga e lua felus maliva e au fiai e ama mata upu fo nei o mata upu la iva le la fa popo ye mata upu tuai e pe o le le numera ingilisi o le a fo ilisi me ia o le fisiki o le a uma isi ma mata upu la o le fa popo ye mata upu nei iva a tonu o tala fianga e ma le ri fo iva tau o le tausanga ia umalo le a onga sa o lo markamiki kia lo su elanga wenga Lele, o le mata upu mua e ta ua o le next gen manufacturing. Ia fa umbi le upuna o le gen o lo winga o le next generation manufacturing. Ia o le fausia le po le ngausia le ni o lo. Ia se I fa la wei telepea o le tengmea tūlanta tua e le tengmea amatai. O le isi mata upu fo o le applied intelligent systems. Tala fianga I le leiana ma le sawa le AI le o sawa I le nei fo I vaitau. O le isi mata upu o le construction and built environment. Ia, o le mea tau fausia o whai. Ia, ma le fausia le o le siu mang. O le isi mata upu fau o le energy and infrastructure. Ia, e ta ua tele lea I lea fo I lea. I le wha wina leo ngā ruenga I pe o le whai I tono le pule ngā nu, ma le fui pule ngā nu. Ia, ai misele tātou ai tele nei o au kilani. O le isi vaenga o le engineering technology. Ia, e se fui le tāu o le mea. Ia, wai te tau ona ieni tātou insinia. Ia, mankofo kako. Ka o le insinia, nga pau ale meke mawawhawai o le ka avali. Ia, ai, e le ngā le pau o le insinia le e le rivai tau. Ia, e iei foi insinia, e le tai parpala o la tau tingi lima. Ar ko inga insinia la nga o mo ko akile o la ko kupe wa ke kile o la ko kong ya fa solo toile le mata upu lon fitu o le isi mata upu le food and fiber systems ya wa tatu talano la va email technology fa ni o po fa taule tama email ta o tama fa fa solo toile le soifua ma no ile fa mai o le health services and care Ea, o le sau tofo I eilo o watu le whale mai le teimine e misiaka ko whale mai keke. Whale mai le I miro moa, ia ma le whale mai le tei au kilani, ia o le whale mai nei nā le tau pitonu I wai takere, ia po le whale mai ngai no shore, ia po le whale mai le I wai kato po Wellingkonge po ngā whela, la le umina I te whaatali I nā le emergency department. E fia I kula, ia ngā, ai hale tau GP, o le hale umina I te whaatali I nā lau GP. Fia, lua I kula, kolu I kula. Ia fa pe ngala va me we tato. Hospitality will try for me ele tulanga o le tourist. Hospitality, food and beverage. Ia a lot of wing out ma fa foi. Ia ma vai tau ma fa pe on tali ele so. Tangata ta fa mai mo mai tono New Zealand. Ia ma ka ko voi le fia kulisi. Inisi o tai. Ia ma vai ngam le muli on le mata upu tau tourist. Mara tua le tourisi langa makua po loka fa solo ato. I le vai tau o le COVID. A le uto e whawhangu me le vaenga le tourisi. E a tonu e sisi kule kau whai mai ele kulisi le vaenga le. A wai mara tua tato I nei niusi. E se a tourisi mai wha. A o le kere fo ia kulisi kongna vai au niusi. O le tō tele fo ia o tato o le alala I au kilan. E le ia o e se a kula vai whawhama au kilan. E kele I pasi lunga le awana lau papala le kai o le siti. Ia a whewhi o le alala kai le siti. E whewhi mai inge I le sauki. E whapea ngāna paraki I o lang. Ai o mata upuna iwa. O lea o le au whao popoina. E le lisi.
ia o le mau mata upu lea o lo au tauina ai whanau i le rei fo i waitau ia te au ia o se tu le o le a tele options e mawhai o le fili bangi le whanau ia awa le sa i lia leo ni ngānue pe a mai a mai a onga e tutonu kolisi wa solo tuai a le o le matata ese ia whape fo i ia universite pe a la tau au sia maka i lea fo i tausanga a matatu le lua a whelu sumareiwa a ngā i luma. Ja, le lei fa malo atu le rivango le woli passa ma lor ka fao loi I saia bevoia fa ma seve ma tanto umalava ja o le mafuta mai le rivango le woli toise funu minute o le tale o le tulai tolu e toe fa foga I tala I vai frua le na guidatu I le tulai lua I le woli le ja fa yo na wento no nai lo to ala fa na loka le rinau ta vale vai ke wanga loere ki fafo le ai ni ona se vai falling na mai o lo tausa I sina tupe mo sana me ai oi se ta lofa I sine alwa toto le ai ni ona wo le lo fo sona ai mai le ole fana ole manu ialena mo asoasa se ai nga ola fia ole lo fauangi angia ole tofi mai le atua ole fana ua ofisilia tu profesa uai e tu matau memu mai so e fasilia te pele a onga e sau o le tali le ai e tu ia lo uloto pe a whenei le nei tei nei titi ua le ai sona numanai sau tua nama tua vai lei o le whanau o le manu ia le na mo aso asau se ai nga ola fia o le lo fauangi angia o le tofi mai le atua o le whanau o se va ai nga matua e whai mawhamanatu o te tupe e mato e whangu o lo o tupe a lava yasa whai so e ofo ai pea o le loto va ai lau whanau le olo na mai le tua lolu mana I le na ini aso olo o mua sau tua na matua mai le o le whanau o le manu ia le na mo aso asau se ai nga ola fia o le lo fauangi angia o le tofi mai le atua o le whanau se ai nga ola fia o le lo fauangi angia o le tofi mai le atua o le whanau sau tua nama tua mai le o le whanau o le manu ia le na mo aso asau se ai nga ola fia o le lo fauangi angia o le tofi mai le atua o le whanau
tui le whaita toa mai a Dela Malangi whantunga tuai a le Eva Band. Le rifo I vahengo lea woli rau joe lua miru tona tale o le tulai tolu wha tala whanti a miwa mosa. E male ainga le mafuto mai fo le rivahengo lea woli tala tolu tala mai e turu o le Pasifika. Male nano langi tapira mai ele whale tua I a Miriama Alala toa pomare. Patu saina Ise apahela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sapasui Bonita mato balipi Tonu lau pinangalo tapahai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ayole ti ako lope Mausa pepe Ole pepe ole po Tala whalapa malori soifo si meire whafonga I talafo le Radio Samoa. I ripote la tamai le CNN ya Amerika ma Iran wata wai e Iran wa lata na tapunia le marienga I whatatauri o ngā sami Hormuz e te tau na ausia e Amerika ia inga wa whatulanga whatu atu te tala ile o ngā sami. O le marienga o lo whatatau I aitala a Iran o le marienga le ma Oman e whatatau whemaranga I ngā wa'wha pisinisi e ui atu le Strait of Hormuz ta ua le swimming star vai whafo Iran o le ale o kometi ai ia whewa inga I rea whaetu ma e reo iai fōinia lātou so ta inga tu sa o ma Amerika o whaia. I Saudi Arabia wa whaerolo tali le tunu I ospa inga mene militia a Iraq leo lo ngā lue whatasi ma le Houthi rebels ma wa fōringa walau tele atu lapa le bebesi I atunu o sa etu te tonu. O liptia fo il CNN se whaaseana whaia Donald Trump e whaatatawi li poti ma le Pentagon ua fōringa ua atangi atu ai se vai o le malo tele I tūtau tala noanga po o whiutana inga ma isi malo. I Amerika lava o se whaamasino I New Mexico na whaiara whaiunga re basa nei wa whaatanu naida company le Meta e te tongi le 5.7 miliona o na olona le ma whaiuna lapta I o tangata lau tele whaatatau I rama tianga o le whanau mai re au nanga. Whaamawino stasi re o whaiunga tele wa whaia I se company e mafuona le saunga le mua o tamaiti. Whairua le whaamasino Brian Blechett o le social media giants le ua vema whaaso e saa, ma e te tauna tui na tupe mo le whaititi o nisi a whianga re rumanai. O le whaiunga o whaia e whaapopo atu le isi pitoru se lau 5 miliona o whaasalanga po o fines o lo o te tongi nei le Meta, ele Meta, I le mataupu lea, no winga o siria le iwa se lau miliona le whaasalanga atoa. O li ptia le BBC se pinangalo whaaria o so upo le Meta, nā tau te re maari rea le whai unga me le whaamsinonga mā le a apili. E te re isi mataupu whapea o lo o a whia I le Meta ma isi stete o Amerika a o le Meta la tau te umia ma whaangaio ia au unanga e peo le Instagram, Facebook
WhatsApp ma le threads. E whaisi malosi le maluru o lo a awhiai nei i a leisi afa o Australia, le wari patia a awhiai te wha i le whaasaro atu le wha unga rewa yaso. O se vaenga winga vai o le tau mai le whaasi usi unga o le Antarctica, le olo o anga iane le siria ma le wha afe kilomita i le tu i saute o Australia. Mo lapta e mai le maa ai tau le a whaatele nai le maluru i le Southern Ocean, a e whaatele le asto na i anga i le asunga fua le basa fau. Lo wha a whautua ina fo i Australia i sisifo, o le a awhia i ti munga ma whaititiri le poa nā nei, ma laulau wā le tau mo Perth. O Australia i saute le isi stete a awhia le maluru ma ti munga, i le anga i atu le whai ungo le vayaso. A awhia atoi ma New South Wales, Victoria ma Queensland, ma walapta i a fo i le stete uma, e ono a awhia i matangi malalosi malolonga i nisi vaenga. Ma le Pasifika, o se fuafuanga ma le whainga māloa le atu Solomona, mo se marianga whaitūlangi po le Regional Treaty, o lo oiro nei a Minister o le vai Whawhara Pacific Island Forum, i le whonutanga o lo whai suwa. Pa mai le Radio New Zealand o le fuafuanga o lo laualunga, i tala noanga i le so, ma le atu e whatalano i nāti le ai le whonutanga, a le Forum i Palau i le whaiunga le Masina. Le pale mio le Solomona o Matthew Wale po Whale o le te fono fo i le forum na amata whalauloa ina se ai tu ainga marianga ina ua whiriwhiria i le pale mena lo nā tunu i le masino me. Sa ia wha mata te tere ai le mana onga mo le i tūlangi ia wha amarusia le i tūtaru pui puinga ma wha mautu se numana i manuia mō tupulanga o le Pasifika i le numana i o li putia tasi le aso o lo wha ngasoro ai le fono tanga. Matara muri o le Minister o vai Whafo Australia Penny Wong, o ia fola le 2.35 miliona tala a Fiji, tu sare marasiria le 10 miliona tala a Amerika, e fesoso nei le tari atu a Fiji le whaamai o le HIV. Masino mate tu sangareina whaeroa i le soifua mararoi na Fiji, ai titi mai pe i wa awhere au whae tangata wa awhia le HIV, ma ua whaelo e Wong, o le whaputunga tupe ua wholasia, o le aanga i au unanga pere puipuia mai le whamai, por kalame whaelea wa onga, o whesoasoani i whalewhainga ruenga, whesoasoani i community maisi. O whaafitai ai le whainga malo Fiti, le nei whesoasoani tele, o le aonga tele le i tau mo whainga e tuiti i tiele numero tangata, e a awhia i le fo i whaamai matautia. Tara nāle Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i aso, manuia tele le whai unga le vai aso whaasoi fwoi. Wa mawhai ora au da atu le tala o le tau i aso te itasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. E mo le antilanga ngwhau tangi le whalatua i a Miriama la la toa pomare le dikfo i vaenga o le awoli. Mo a tātou talana mai e tunu o le Pasifika ma le lanolangi a wala wale no fosi le pia. O meo lo tutupu meo le antupu manisi o vaenga i ono tulai mai. Ilanga i antulea i le lumanai. Ai ola venga nei le tātou tala o le tau mo le poana nei mo le whae unga o le riva yaso mo au ki lani atu ai malo tātou wha sirvanga i Samoa. Ono mala whamiri utau te nila i tulai tolu wha malo atu ai mātua e laka te leo le whana wa onga le watu wa onga o le ria so whareile malo ni whae yaso malo la watu maiti leo na sa i lea onga malo fo i le toa anga e usu po i le malo lu i le tai au wha maulelo kuspa utono le ta vale ya awale fai foi oele ya show take vai pena el watu mau me onga fai le fale le fai ngol ringa yaso le lei o le vai mo le somo au ki lani malanga ya tu le poana nei langi lei le tau yangi manu mai foi sabili fa tai o le watu e fira ngalo le manu e toi me ye sa tu patato ma farfana il temidei mo au ki lani sfunu mo le tolo tikeri o le manu lui le poana nei e ono tikeri o le angoto le la ile toi se fulu vanu miru te le tu la e ono ile fiafiana nei o le vainga mo le soan tai au e soane le la ile sfulu miru te ai fitu ile tai au o mai e langi le lei pe tai o le ai ia le me tau le isa manifi po le morning frost i no fuanga maluia e whaatupula ia i le a wawa mai teimi le awoli mai ono iaina i wanga i le poa tai au o sa vili mai le tu i matu o le awhiololo mai nisi o teimi o le tai au le malosi
O le vainga mo le Samoa au ki lani fa mai ono yeina i wanga fa solo ina palasi timunga i se taimi o le tai au. Sa vili mali tui ma tu fa solo ina ngi mai i le tui si sifo i le a wauli o le sa. Ma le asonga fua mo le vainga sa phone a mo ani si ro fuanga ma o le angi ma luma i sa vili i au ki lani nei. Joe fa tano fa tuai le ringa ingo le fiafi a inga I Samoa ma lo nga lue ma lo le fai o le faiva vai nga le tato talo le tau mo o tau e langa yatu le po ana nei mo le fai ngo le ringa yaso o le vainga mo le so e awa o ini su taimi ma timpu pu fa pesa vili e fa tau tau ini su taimi o le fautuanga mo savili malo lo siolo fa malo sia mo lau fonua uma o Samoa Olanga yantu la so anta ya mala so sa ole ai na timu e fa tau tau so vili ni siu taimi ole so fu ole vai so sa ole ai timu pupu ya mai fa tau tau so vili ni siu taimi ole tulanga nai pe oni ai wing ole tau ile so a joy fo I male fa un ole ringa yaso au le baile lo fiso le vai tau mo lo si la fia A e fia I lope ono lo fia lo fale I lo lunga si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga tawhailangi, si akilo toa tusi pele ono a fiango fielo mau tai lo longa. Talanoa ilo ainga I me fai pe ama mawhati munga, wha mamama tewo tua maota, tātou tele pōlea le tau. Ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau sa onga le mu I taimi o lo longa mamafa, o lo o yo lava lima. O se malian tu lava lo wantia se fulu minuto o tene le tulai tolu to fa tano fa tuai ma fa malo atu ma tu ma va tafle uma la vale danga ya tu e piki le fana wa onga ile tu ai wa onga ile ya so for braille fa fa mali ya le tu ta vale danga ya tu ya inga a la vale fa so ya singa tu limianga e fa ke ai fo ile manuru ya mai le po na po ma le tai wa le la mo na ya no ma fa na wa tu malanga fa tasiatu Kumai pa kumama pa ufangwa usili pa afea ngeule
ma umanga ua ike ingo ike ingo i pala ike po ia enjoy le oranga kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko si aki uka ile ma umanga aluka amua mumai mare pua salua ole umufa akali le malanga alaba makuweka maisi au paka wa uli palu sami headshot ile pua belangi aingi popaka magupa lolo wangu moe vai ai kangaka ngungu ile sami sole mala para oka maiki samo amangui ale malanga kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko si aki uka ile ma umanga alo unga idefa ale angala ufikala esea ule ma umanga eva maila ikama ule ngei au manga sole eva mailo ile uima yama Ave, ave, la, la, la,
shaka. Ciao, mama faina, leo mama fa. We are tata, tata, we see ya chini hapa. Eleni, afalai, finally, shili le manoni. Eleni, fakale, shili le manoni. Faitali aloes, faina, faina. Popo, sina popo. Fai, fai, ai, ai. Ua oma na tuile teine, teine la lele. Malanga tune ile va alele. Taimi umalava utemiti, iawela upele sili. Aole nei wale ayo se isi. La upele moni. Eiti ole fili, eitasi ole fama oni. Esu ia lava ole olanga. Telefoi yo utausanga. Aole nei ole suia sautali. Uwe apele ai. Tei wale foi mai. Aole nei uatoya ina. La upele moni. Eiti ole fili, eitasi ole fama oni. Pipa, pipa, pipa. Pipa, pipa, pipo. Pipa, 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 la pipa, pa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, pipa, pipo. Pipa, 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 la pipa, pa. La upele moni. Eiti ole fili, eitasi le fama oni. Taunu nei New Zealand, to e malanga foi ilu Amerika. Ele ngata ile suile ba ai sui fo I folinga. Awane inalo mai hamo, to e fo I mai ise aso. Malanga au nei au kilani to e ba ai au. La upele moni. Eiti ole fili ai tasi le fama oni. Pipa, pipa, pipa. Pipa, pipa, pipo. Pipa, 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 ba, pipa, pa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, pipa, pipo. Pipa, 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 ba, pipa, pa. La upele moni. Eiti ole fili, eitasi le fama oni.
ai le fe'ela le ta'ame Ioane I tupu ai o se fa la lave lave E va mai o e awa le popole Se tu maloa le fe'e amole Lue, lue, o se mo I se ova Se lue, lue, tu e lua loa I le fe'e Tu e lue, lue, ma e tene mai I le pese Tu e lue, lue, ale pia de o le fe'e Esa utala le anga etele I mawaina la umai le sa wanga ngai naina ono saila ya lo loto ta eva veva lo I le fale olo mai su e mai se tala fae va sa mai lunga lue lue le yo se moi se ova se lue lue tu va lue lo I le fe tu lue lue ma etene mai le pese tu lue lue me te via le fe Tonu lei tulai tolu le ding vai ngona woli musika sui fefi loi alla wala le radio Samoa tasili mai tolu a mo tai tolu ina oi le ding vai ngona woli elenga tai le molino fana wi ai ngolo family mai ai ole fa mai ai na fu yo tatu nga wenga e polo wanga e tu fu te amatai le dia woli ole aso for right ole tangi le wa tonu lei tulai tolu le ding vai ngona woli va ma lo tuai ya merita vai pu Ya before ya le ya manga le ma futu mai le ya woli e Modesto I California I America le fantasy mail tira ya Italia sia opo ya mala inga foi le ding vai ngola ma no la ver fayo le fayo ma no le ya tawa tai ya la ganto 11 tan fan to le sumole li santini and to morvao siki a shu vai ma fa ma lo stava le tewa o mal pensingi ko e fa le tono to ma pa o stava ya anto ai foi mole uso ya moripola wayne sia ya mano io e va io e fa talia mambi nge ke wa e kwai fo tanto ye finga wenga le le skula ki io longo le mai le le tala tanga foi le wa mawa ele ai sona la sine skula ki ai fai asi ke le ola kupenga mawa so le I tonu le tusanga se laua fetana le tupena maua I tonu o le tausanga I le ngaluenga fa sikula ki I au ki la ni nei fa sfurma le lua tausanga o le ali I safa pelea o na ioina o na molianga e ono o le ngaluelea I se private security ai le ai so na laiseni ya o le ala ua fa salaina I nei I lano o le Private Investigators Act ma le private security personnel e le whaasalanga lea I se fulu whaafi tala ya ma o le neia so engana matalia le le vao au kuso lua whelua tasi mai uni le tausanga e lua whelua sifuru ma le lua ya ma sa whapelea o na whaailoa mai ai
O le ula lea ua whaasalaina nei le sale tupelea. Se umai ngoa sa ia wha o ngā ina. E mawai ia ana ngā ruenga fo i lele wha skulaki i totono New Zealand. I lano le tūla fono wha skulaki. E le mawhai ona e ngalue wha private security. Pe ale ai so laisen. E peo le laisene leo lau ka mao frano. Ka ilo vo ia sesi skulaki. Le wari o frano masefo. Yo. O ni sikulaki piko i silinga au le lei. Toe la le lei. Toe le mo moe lunga o la ngā luenga pe a whaatin. E whai fo i la laiseni. O le laisene pito i silian ta ua le umia e sefo ma frano. O le laisene na lau fonga fia ma le mata ata. Ina ni te ila wa e sasi ai. Ia e te leiloa. E nei wale vanga sori ka polengi au kamanga. E mo ia sia o le falsa. Wale vanga sori ka polengi. Ia o le ta ua la mata upulea. O le ua wha iloa mai ai. E fia skulaki. Alu le ni fai sau sko sau wafo i sau kos. E a veai o e maskulaki ua iai so laisen. E le o le wha o ngā fo i lelo le ingo pepelo. Ia ma e pepelo a tui mara company ma e wha pe atu. O le iei lau laisen. E na pauan laisen e na iat o le laisen e o le me tau. O le tau vanga pelo. Los fulo no midu teo na tale o le July 5 tale fa. Au ira tu tātou tala i vai whanua o le Pasifika male leno lang. Pe o le whaafonga iei le July tolu i le awa ulidei. Hello? Mom!
na o lava e fa a pele pele o ene I e machanana e nana lava lo ua lofa ai fa a polonga o e pe e te ma sola sola e te fiu lava e te mai le se file mu e te lua fea nai o te mana o tofo tofo o e fia ilo mea nai e ilo loto e ne I e fa a tanga file mai ai o tutonu o lo loto o le lio na fe ai o le whainga o le tama futanga na o na feo fewa I lava e le I tai tai o I se tai mi e sulu ina I se mama sunga se ilonga ha e pasi o la usu e na pe e te lava o no sai a ato atano no fomoi ai ua mautino halo halo whae o I le oti so a whaali sa o atu lea lo famoni lea o te no foma e le o sa o fia tama matu alo o fia manu malo I lo fatu e te fulava e te whaali wana o lo u ata ata mo u pati pati wati leina o to whaali libe a uba hai atu e matangi tangi e te fulava e te to atuli ina I asu ia winga whaali te to fata wha o e la uhani pe e te lava tatari wha a fita uli Baby awe eika awanga ya fika ngalo walo fe fari lu mai paika te ma o ye e masami ya sore apa masore hangi elinga o se fia e ke mo ngi la langi o mafu anglenga o fari ya ko winga le anga te ma o ye e masangi ya so wai le masa awa afa I wi pelinga o se au sanga elikala I o ke fa au le ayo nganga o makiva kalia akele o kupe fia kalia le manguia kalia le mafakia au le o va ya ku a le ma e saumia beli lo mai mama te kolo le manguia e te fulava e te whaali wana o lo u ata ata mo u pati pati wati leina o to whaali libe a uba ai atu e matangi tangi e te fulava e te to atuli ina I asu ia winga whaali te to fata wha o e la uhani pe e te lava tatari wha a fita uli Fokua o kia o ila wa mionga ia e whai au sa wai whai pare busu e wha au le kino e whasia we make that story more excuse for pale pasia kine o fulanga le kau mu me sea Olo maso salo se kuia lo inga fa pare pale pe ya o inga ngi fai pe mo sasa kama fukanga pe o ala nga kai no papa e makinga ka isu nga ka se lo fai nga ka waka ki kele a pe senga ia makua I le o au ka like o fali ai ese lo ko fa ma o ia o no wo yo Ole asila tu baby la si kaili o la su enalea ua pasi na o faita o ela o baby a olea ua levana e sauni wa o vila o e ua sili wa sa o hale tangata na o fili fili mo I o teleta solo muli o oyo lo utofi e o ile oti
Ani o foringa, sha o a oikini. Lai iki kou wale wale mapuengero binga. Olo lale, ave a oe find me sing.
¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Hey, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Tú la ves. Cómo hacer lo suyo, tú la ves. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A pop song said, "People who need people are the luckiest people in the world." But to learn how to live happily and successfully with others, we must first unlearn our bad habits and ways with people. Sometimes we run away, rather than work through our differences. Like a child who's mad and says, "I'm going home. I'm not going to be your friend anymore." Our feelings get hurt. So we quit our job, end a friendship, even get a divorce. It's easier to go on than to grow up. But if you keep moving on from one relationship to another, you'll never have the rewards of close, lasting relationships. Many couples could be happier if they didn't use this payback or revenge mentality. But hurting the other person just makes things worse, not to mention the lasting pain and problems we put our kids through. We'd have much happier lives if we'd simply admit our faults and do what's needed in our marriage, parenting, and other relationships. So the first ingredient of successful relationships is communication. With no communication, you have no relationship. At the end of our life, some of our biggest regrets will be all the things we didn't say to the ones we love. We so often misunderstand and misread people. That's why we need to kindly tell each other how we really feel and not pretend everything's fine. The sooner we open up and honestly talk, the sooner we'll be happier and healthier. A second ingredient we need for strong relationships is acceptance. Can you honestly say to people, "I accept you just as you are"? You can make your own choices and mistakes, say what you really feel, and I'll still accept you, even if I don't approve of what you do or say. Do you have that kind of honest, unconditional love for others? The third ingredient we need for successful, mature relationships is forgiveness. Since we're human, we all hurt each other and need forgiveness many times. Yet we often fail to truly forgive others when they hurt us. That's why we need the only one who can. It's only with Jesus' love and power that we can forgive each day like that. So won't you ask Him to forgive you for all of your wrongs and hurts you've caused people? Ask Him to take control of your heart every day so you can begin to communicate, accept, and forgive others just as He has you. Just think a minute. If you'd like a... Sota umau ile mauta olo utama olo utama Sota umau ile mauta oh yeah Fia 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 Ilele meuma Ile mauta Olo utama Olo utama Ilele meuma Ile mauta Oh yeah
mauta Olo, olo otama Olo, otama Sauta o mau Ile mauta Oh yeah, let fia Fia Oh yeah, let fia Fia Oh yeah, let fia Elele meauma Ile mauta Olo, tama Olo, tama Elele meauma Ile mauta Oh yeah, let fia Fia Oh yeah, let fia Fia Oh yeah, let fia Come and go with me to my father's house. To my father's house. To my father's house. Come and go. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. There is joy. I was walking through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home. Put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace. Tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my father's house. Praise poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my father's house. In my father's house. In my father's house. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Joy. Sauta o ma o I le fale o lop tama. Tōlunga antu ele porka la mina o think a minute. Mo e ma o I tātou mo le rei vahenga o lea. So tōlunga miru tau ni tāle o le July wha. Mai a tātou tala mai tūru o le Pasifika. Ma la langi o na sauri mai leo le porka la mi. O le o ma le tūla fondo. Ma le matanga alwenga o leo leo. Tasi be le taringa ya tū mura wao siki a shu le rei vahenga o le fiafi. Música Malia. Mana yesiba Música Malia Sema ya naitine
Tala whalapa malo le soifo si mai le whaafonga I talafopo le Radio Samoa. I ripoti la tamai le CNN ya Amerika ma Iran wa ta wai Iran wa lata na tapunia le marienga I whatatau le o ngā sami I Hormuz e te tau na usia e Amerika ia inga wa whaturanga whatu atu te tala I le o ngā sami. O le marienga o lo whatatau I aitala a Iran o le marienga le ma Oman e whatatau I whemaranga I ngā wha pisinisi e ui atu le Strait of Hormuz ta ua le swimming star vai whafo Iran o le ale o kometi ai ia whewa inga I rea whae tū ma e reo ia I fōinia nātou so ta inga tū sa o ma Amerika o whaia. I Saudi Arabia wa whae rolo tali le tunu I ospa inga mene militia a Iraq leo lo ngā lue whaatasi ma le Houthi rebels ma wa fōringa walau tele atu lapa le bebesi I atunu o sa e tū te tonu. O liptia fo I CNN se whaaseana whaia Donald Trump e whaatatawi li poti ma le Pentagon ua fōringa ua atangi atu ai se vai o le malo tele I tūtau talanoanga po o whiutana inga ma isi malo. I Amerika lava o se whaamasino I New Mexico na whaia re whaiunga re basa nei wa whaatanu United Company le Meta e te tongi le 5.7 miliona o na olona le mawhai na rapta I o tangata lau tele whaatatau I ramatianga o le whanau mai re au nanga. Whaamawino stasi le o whaiunga tele wa whaia I se company e mafuona le saunga le mua o tamaiti. Whairua le whaamasino Brian Blechett o le social media giants le ua vema whaaso e saa mai te tauna tui na tupe mo le whaititio nisi a whianga re rumanai. O le whaiunga o whaia e whaapopo atu le isi pitoru se lau 5 miliona o whaasalanga po o fines o lo wotatongi nei le Meta I le mataupu lea no winga o siria le iwa se lau miliona le whaasalanga atoa. O li ptia le BBC se pinangalo whaari o le so upo le Meta nā tau te re māriria le whaiunga me le whaamasinonga mā le a apili. E te re isi mataupu whapea o lo o a whia I le Meta ma isi stete o Amerika a o le Meta la tau te umia ma whaangaio ia au unanga e peo le Instagram, Facebook, WhatsApp ma le Threads. E whaisi mālosi le māluru o lo a whia nei I a le isi afa o Australia le wari patia a whia stete wha I le whaasaro atu le whaiunga re vaiaso. O se vaenga winga vai o le tau mai le whaasi usi ungo o le Antarctica le olo oanga iane le siria ma le whaafe kilomita I le tu I saute o Australia. Mo lapta e mai le maa ai tau le a whaatele nai le maluru I le Southern Ocean a e whaatele le asto na ianga I le asunga fua le basa fau. Lo wha fautua ina fo I Australia I sisifo o le a awhia I ti munga ma whaititiri le poa nā nei ma lolo wā le tau mo Perth. O Australia I saute le isi stete a awhia le maluruma ti munga I le anga I atu le whaiunga le vaiaso. A awhia atoi ma New South Wales, Victoria ma Queensland ma walapta I a fo I le stete uma e ono a awhia I matangi malolosi malolonga I nisi vaenga. Ma le Pasifika, o se fuafuanga ma le whainga māloa le atu Solomona, mo se marianga whaitūlangi po le Regional Treaty o lo oiro nei a Minister o le vai Papa Pacific Island Forum I le whonutanga o lo whai suwa. Pa mai le Radio New Zealand o le fuafuanga o lo laualunga I tala noanga I le so, ma le atu e whatalano I nāti ai le whonutanga a le Forum I Palau I le whaiunga le Masina. Le pale mio le Solomona o Matthew Wale po Whale o le te whono fo I le forum na amata whalauloa ina se ai tu ainga marienga ina ua whiriwhiria I le pale mena lo nā tunu I le masino me. Sa ia wha mata te tele ai le mana onga mo le tūlangi ia wha amarusia nei tūtauru puipuinga ma wha mautu se rumanai manuia mō tupulanga o le Pasifika I le numanai o li putia tasi le aso o lo wha ngasoro ai le whono tanga. Matara muri o le Minister o vai Whafo Australia Penny Wong o ia fola le 2.5 miliona tala Fiji tu sare marisiria le 10 miliona tala Amerika e fesoso nei le tari atu Fiji le whaamai o le HIV. Masino mate tu sangareina whaeroa I le soifua mararoi na Fiji ai titi mai pe I wa awhere au whae tangata wa awhia le HIV ma ua whaeroa Wong o le whaaputunga tupe wa wholasia o le aanga I au unanga pe le puipuia mai le whamai por kalame whaelea wa onga o whesosoani I wharewhainga ruenga, whesosoani I community maisi.
O whaafatai ai le whainga malo fiti, le nei whasosoani tele, o le ao ngā tele le tau mo whainga e tuiti tele numero tangata e a fia i le fo i wha mai matau tia. Tara nā le video sa momo lau whaafonga mai le nei fo iaso, manuia tele le whai unga le vai iaso wha soi fwoi. Radio Samoa. DJ Le I whainga tā, o nei a whaatu wha. Le I malingi fwoi o na lui mata, be ai sea. Masalo ai o na ole o ona, matui tui o na tina. Ua mafuai, na le mawasana tala.
Ia wha amua mua le atua
manu maloi se pepatalo o loa mo au whataunga i le Pack and Save Bolini World. Pe o tu fua foi lau tavale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maloi ala tu sei i aso whareile te tasi. Lafo sau top up tolus fultala pesili atu. E maua ilo wavroa i le sei. Whapena foi pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi i Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga i le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers tai se lau tala. O le aseina i aso whareile te tasi. E ia inga o le rei whabitoa. Seki a DC Sao. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi, a le Our Kids Early Learning Centers i au kilani saute. O le Our Kids, e whaavai anga nu o le Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika, mo lātou whale aonga i au kilani i saute, ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lautama, po si talusanga i senga luenga. Whafso tai, Our Kids, i le ovalu se lau, lua ono lima whātoru fitu. Ovalu se lau, lua ono lima whātoru fitu. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Temelo wati le Radio Samoa le vainga le fiafio le se antu ia sfunu mo le valu minuto te le tu lai fa le di foi fiafio le so for really le wata tu olia o le so fitu le di masino kusolua fe los fulu ma le ono malo le galue e malo foi le on sai le pa ia le silasio le tantu tru le gante tono New Zealand ai fa pe foi so se tru la volo e ma me le tantu tua ya o le temi masani vol le yo le programme o ma le tu la fono ma le mantanga al wenga o le leo Fifilinga o le ua mo foi le avroa e fantasi meile sunga le lisa tini le to faia tu marvau siki a shule ni vainga o le fiafi va telefanto e le ua sunga le lisa tini po la ua to fa tu marvau ma no le sopo ya sai fo modria lo to fa fonga mo po la tning fo se mo le tu la fiafi fa pe fo ia le tatu tu no pele mo me tatu fa sala le mo ne fiafi faia si malunu mo samidi mo si na mo le o ngi le yo ai fa taile tu mo le malos mo ia leola ia tu ile tunu ia me fo surutino lo mo no sei fo la le io o lo que ma no si maua ya le a taua pa pe or kulanga le ki fi sa ngo ma ye que o fo mo le kaurio ngai va kasi la wingu manga e sa ko fo kasi me o we ko pe ko ka la ki le vai le ona ya ka la ki lo vola va tu e va vele ya tu foi fatalo foi la fionga le ya tau ya por sunga foi le ya tau po fese vai pango e mali di sono ai ya pa pensato tu ma no se fumo ya tanto te foi fa ma no la vali tu mo va vi le lo fo le tu tanto tu fe lo i fo le ya vai se fo e wi na manuru ya e va tango le mo wala no tanto te fsi le fa e fo i lo mo nu e le tu o nu ya antonio le vai aso le nei le na ya le aso le no fa mai le tala le ta la so pito i silina na manuru le aso lu Pola so lulu le na fianga i tanto mo le tasi tike riva before ile po na po. Ya le uto fio lo mo po ana ni ai longa ko pisieri to man wa. Esa o le kala fo ni mas nun ta fia. Esa o vale ka wi mo nga fo. Okay, for le marolo o le kailo yai i si fio le tunu i lungo penga ta fa ilangi fo i ma lungo tato social media. Ile alo so tu la fono le wo ile tunu ne vete mo to sama sa won malulu ai milima so ringa kula fongo o faisi tele so ringa tu la fongo o fai fu si matu yao ia so ringa tu la fongo mai lilo o le vai ngale lo te la ntanga ngale lo mana tua
si ka mai vaenga a matona si e so ngā tūla fono. Ia, mi ngoi lo whenitanga luenga le lo e sa ili ma fuanga, sa ili ma wala e whafo i te lo whawhita ulini. Maali e lau. Se i le soli ngā tūla fono, le na tupu mai e li le whala malawe, le na tupu mai e pse mali a tumarawa. Kasi raka ngakari e whakmupu ar whawhika auri. La vea ai le kaavale, la vea ai ma le whawhine, la vea ai makamaki a oa. Ala, soli. Pe ai maraka i whau? Pe ai maraka i whau. O whape, soli. E kasi raka ngaka, o kusa la whatu se le toi ngā whana mela vele. Ma ale ko lua ko whaka ngaka e whatino. O i e tau mai e tātou. Ile e senga o tangata ma o lātou winga le whatino ina o sori ngā tū la fono. O i fo olo feisu so ngam tanga lunga te min nei. E sile sila mana tua vai kane e sile tele o vai ngai tilo i tanga lunga le lo male malo. O ama fuanga. Ngase o le mafufau. O le fuala o whaasaina. Ia, wala upumonia. Pei fo se vai ngā sa le fia i se tasi. Wala i ona whaia i e soli ngā tū la fono. Ai kirikilo i pēna e fitalai te mua solo. O le kele o vaenga ese na afia. Ma soli ngā kula fono. E kasir ka ngaka. Wala lena. O le, o tilo mo vai fu le e le tala sunga le te tai fu le o le tumalo le mtanga lunga le. I le valu minu te talu o na vala au. Ai sau so ngele le. Ona tilo le tunu o ke mi va fer ke mi le kako kilo. A o ko kongo le valu minu ke dia. Telo le melen tupu. A whaila o le whaue talahia tumurwa. O le response time e tauna respond mai e a leo manutanga. Mana tua e fua umana vaenga leo ke mi ringa waku le vala ang. Mi ngoi lon tanga luenga leo. Ai fua le mamau. Le sa ye leo mai I le no fuanga lea. Lua. Fua I le pisi o le awala. Wala fitu tai au. Ka ulo fiku kai au. Mauti no ai pisi manga ala ne. Me se lava Manuka Road. Mana tua la wala le waku. E sauanga I Green Lane. Aluanga I o le city a. O lona winga. Ken pisi dea. O ila. E ala I ona ese la ikikile mamao ma le vavi. O lo mtanga luenga leo. Lava ia kilo. So se taimi ai umia. Pe fai mai o le mingu ke. Pe o le emo le makalea. Le whai o sori ngā tūla whono. O le vae ngai pito e silona whaaftai e mo o le walu mingu ke e le vape o leo mai na mtanga luenga leo. E ka umai I anga kuwai mai na mtanga luenga leo. E leo le mele kupu. Ke re rea whainga. O le siwutula ngari tumana wa whawhita. E le I whaonga inga ka se au penga malos. Mari. Ia. E sila la iai. E fa ia e mo mau leo lo staifau. Ai fa ura ka ufau o taifau ai lo tak. Leo lo ia se tasi o alo le na so ai nel taba le sa fa ilo na ta tonga le so na. La tingai. Ia la tingai. Ka o lo le critical la se man fa fonga la tinu. Ia upu fa ngofi ku lo lo male ki. Ma lielo. O le vaenga fo ile le na ka tu fa fo tu wanga ile tunu. Mana tua o fam kalanga le ngasa. O fero tu lo wane ngana la whaongai. O fero wa I half naked ka pokau longa winga. Wa I loa le atunu e ingi winga e rea. E le maa sangi e ma winga le. O le vai. O le whautuanga le atunu. Kei mine wa le ma kaunga wide sinkanga winga reo. E yelo masaro sa longa pe atu tilo te mine na bala awai. Whaku avala awan kanga winga leo. Ina ua tupule. De whanau O le si foi la vaenga. E whaftai mo li whaftai le na sosoani stina le le. Ia. Lenga sola ka. O I ke o I fo I te tauna mantur tatou o le tatou lova whautuanga le tunu. Whailaunga yo inga I e mautino oa. O saunga le mu e mana lau tele lau tunu. Mai I o ke lo fo I e o vave fo I a le o se whafosi e tanga te sosoani e ngā longa pepe se iri ki ura kāwari. Hau vaenga o mea te tilo ai. O le vaenga e whaaftei pēna e tau o te musolo. Lei se la au maru si fongu e tele ia soifua e ono mau. Walanga o le vaenga le na vai e. Kuso le ngā nu wha sau ea solo le arwa re ira. Ele I ai se tanga te to o tasi na ia tuli ina.
e whakingo sori ngā kula wha. Orga ngā kai kaua koi, mane me kaua koi whane anga roa. Oi, si sira whale isa, man whafonga le tunu. O mea ia lea sa kukupu I whafo. Ia. Le wa maka kolo mai ale la. Le usa wetu. Le usa tunu le tunu. E ta umai ai I Samoa. Wa iai vaenga. Ole tunu une nei. E te tauna lava tā pena I le tātou tunu. E te me whiwa iai. Wa kako kere loa ane mea. Le me tupu. Ia ole whaafitai. Ole fiku le kaiang. E mo ia. E le o pisi tere lunga la wala jangata sawa vari. E pisi ka vari. Ia. Kuku mai la ikikirari huma whapea pole vatu. E selan kuranga eo. Fai o si lava ia nā tilo I kengu leo whiwa I alo ma whanau le aonga. Mai liela. O nāle e watu whawhautoanga I le tātou porkalame e songa fua te siunga. Man porkalame mal sunga tawai. Ma whai o na mamoli le whanau I lumo o lātou potua aonga. Whai era kulanga lea. O na ore la mati o le soifua o le whanau. A tonu o talawhia ngai fo ia, well, I leisi tue le talawhia ngai, o so ngā tūnā whunua le talawhia ngai. A le wei le tūtau ngā fo I lelo le Crimes Act, tūngara o leo te vai atu wai, o leo le ngata, a wai te le nwha o lima tangata riso le au sosani mua mua, ai misiar kou makangarue, ngā ri tūmana wa. Wakau fo I fia sosani un tangarue. Onga o le popo le ngā le soifua. Ia misi, e re ngata lava I un tangarue ngā leo, o nei fo mai. A fo ila ngā, paramedics. Paramedics. E re ngata fo ila paramedics. A o to tonu lava I o le whane mai. Ia misa lava no whanga I au kilani ma mero mua. O leo aku ngai fo mai e kam whai whaisinga lunga sosa. I kauna vea I leo. Ai akiri e unga whakere inga lea. I sa wanga ro whaia. Ai, e le se mata whai ui, whai nāle mata ngā luenga o leo. Leo I fu e kau wawa, I fu ma I ma kau pui pui. Mana tua e pau ane o le vaenga. Olo iei tātou skula ki olo iei. Peita. E li miki le malosi anga wha le tū la whono I lātou ni. Lātou te whai e singa i inga. Peita I ane. O le suinga le tu la fono le wasau. Ia. A tonu le ala I se malu si anga ma se fsosoani mo I lato. Ia. E fai ia se nga yo inga tau fi I lato o lo fai so nga. Ma le wala vea tuai o le wa pui pui ai e le ngantol mtanga luenga o leo paramedics o le au fui mu. Ia. Ma I lanto e va ia pangotai fa le pui pui a tumana va. Ia, ai mana tua fo I samar fa fanga tu. Ai le isau le tū la fono nei. Ia. E iei le vaenga o le tū la fono o le Crimes Act po o le vaenga o tū la fono o soli ngā tū la fono o le vaenga fast food ma le valu. E se tau o le vaenga lea. Ia. E a mai iei se vaenga leo le tū la fono e pui pui a I tātou. E ma fai e fai e se ngai uinga. Ia. E se fere o lo le skanga kamalo ula. Maari, self-defense. Self-defense. O le alasa iei ala. Peita, e lo iei se mala maanga te lo le tātou tunu. Ia. I le whaonga ino lea. O le tūla, o le vaenga leo le tūla. O le ngova ai le amendinga por suinga le kula fongo lea. E ko kikia alain mo vaenga ienua. O la ngai mana tua. E iei le keimi. Ia. Ma le vaenga lo tūla fono. O le wa mai le whaatamanga ia I tātou. Ia. Ka kou ke fisosoange ia ka ofi e se sori ngā tūla fono. Ai a ovalo. Ia. La vele velo mka kou tūla fono. O le teu unga leo saufa mai e mawhai e tangata lau tele. Ona whai le tūlanga leo le tau fios tangata lai so li le tūla fono I lalo citizen's arrest. Yes. E whaonga ai le mele whaonga e o ko le meka o le reasonable force. Reasonable force. E se le tau o le vai. O le wha Samoa inga o le reasonable force ari o le kaue o le pō o le reasonable force. Mana ia. O se ngai o inga whaatino. Ia. E ono te tau ma whikaui. Ma le sori ngā tūla fono vaenga mua o se tala whaingo fia. Ia. A whapea nge o le ua luaku I kongo o le whale mai. Po tonu fo le whale o lolo o whesinga yinke le po le whale mai foi. Ia. O lo o sau o so whaia e se kangaka se whale. O luaku lo ta ofi. Ia. A ma whaingo ka ofi e le valanga. Wala valanga. Ia. Maua mai. Mānei. A whaapea ele e ia kango fude le tulou whawhonga le atunu wako ila lo fude le kam whaia ka ofi ila. O le ngā e whai mai ia I le tūla whono. Ia. I le Whaperetania, reasonable force, o lo lauinga. O le ngā ioinga o lai kakau ma whetau I le le. Ia. Inga ia ka ofi ai. Ia, le ala waka vai au I le vārea. Ia.
Ai o le kaimi a ua le o koi e se popolenga o le ufile murkaka lea. A ukango aku koe so o ingisi ngai kamoko. Lave ai loha ule. Lave ai loha o ele ke alua koe. E tā au fili tangata le o le reasonable force lola. A yelo le whaperetani e ka o le excessive force. Po ua ovaku. Ia. Ia ko nganga yo inga le wofia. O le la ufa mangori e no tangata le. O i le vale. Ia. O le ke le nga sai tia tatu mutunu. Walanga i eile teimi. Ua umanga ka ofi. A ua whailo i lungo lea o le ita. Mali. Mako ki ngare loko yo wasoso ako no marisidua. E manatua o le fai te tenga le tatu mutunu. O isi nga yo inga wha o popo i ala e whaia. Ia. E ono a vea ma vaenga e a fia i le soifua por songa le mura ka le ke. Kam fe ka fia. Kusala o le teimi le soli e le takanta le tula fono o la aia ilana ia tau voile le pui pui e lo na sango le mumalon soifua malo lo. Ile atunu nei lo ia. E manatua pe anu tau le teimi o sola. Whailenga yo inga whaasuru tula fono. Saua urukangaka lea por tangata lau tele, public. Whailenga yo inga kao fia le tangata lea i lalo le tula fono. Kawa. Mari. Ai o le kaimi a e o ke whaia i sesi nga yo inga le ua uma o na tau fia le tangata lea koe whaisi singa e koe ka moe mai lo ma sesi fu lele mai kua ku sau koe kui. Lave vea lo urukangaka lea. Pe lave vea i sesi nga yo inga whaapopo. Ele te le ala se swinga tu so fa manam la mai fa la we te le wa ye ton ai wa nga ia foi la le se ka vale le ia tu ele tanga le fa ti dor nga lu nga lu fale o le tomo fi ta o fi nga ka le so le tu la o le si va nga mo le si le fiela tu no ia mama lamba le le tu e lu to nga so li nga tu la fo no le tu le nei crimes criminal offense le crimes act mana tu so nga kula fongongi onga ma kikele kula ko fa fa puinga summary offenses o le tele o tato so nga tu la fono ia e la lo i fole ono ma sina le umi fa fa le puinai pe a fa ma ni se so nga tu la fono o longa winga ya mo si fiela tu o va ngi e ka un kilo le ka ko a e si la fia i lo mala anga e le o ilalo so kula fongo le i le crimes act e fenga ka ya la kungwa se man mal fa fongo ne fiafi o ngala ko le se senga o wa ala kungile le tangata le ka o fika fa kai sauru kanga kanga o ila le paper chips ala ku ka le ka ofi fa yelinga yo inga fa se struggle vo le pe fa se la pi inga vo le la ver kanga ka le e tilo i ele malo sili o se soli ngā tūla fono whaale soli tūla fono for a criminal act po o se summary offense o koe ngā soli kula fono fu le malo na whasala o ila e ka kaun kilo le ile tunu wa iei vaenga i ono a awhi ai oi pe a whaiere o sa ol vaenga o le tūla fono le whatinoina a wha peala o le soli ngā tūla fono mama ea i ku uarga ka ea alu mar pepa kusi. Afu na vai ngana. Le ale yona tatu tala no e fune ma batu foto anga le tunu. E ki kilo mo e lo sanga le mu le ngata i lo so i fua ma le lautile. Lua o oi le tu la fune ke wela bleve. Do vai ngai piko si di un ka. Mari. Ai a saulu tangata le a ver paper chips tu lo fa ma le tunu. Ai sau ma le au penga. Sui a ko alea. Sol kula fongo le fai. O fai sim mafa. Fai sim mafa. O vai ngala na tau titilo mo mo ile tunu. Sau se taimi se tato por kalame Ka au i le ia vai ngai. O na fai si lau tele o le. O le fa mamna mai no tu la fon e mala malama i isi o lo fai ngaluenga pelo mtanga luenga leo. O lo ia. A le lau tunu lau tele. E iei se taimi mana mine fa malama le fa au iri ai au iri le iwa enga ia ina ia awane ia afia i le tunu i le kam fai fen mesa Leli, malo e se tau wa ngana malo fa ia o le tatu te ye le vai tau le tau malo lu e pe ona amata ni ta polo kala mele i va ngola fia tu mana pa e fa pe fu ia kai e fa ititi a mene o solinga tu la fu no le malo ai ile sila ia le tau matanga lu o le a kongole mafu anga vie ka i so le kula fongo malo lu wa yele winga le o ia i le totelo la tolo official nga tu la fono ne
A lako whakingo inga nisi au wala onga ina ia lamatia le soifua le tunu. O le ale koe whaisinga yu inga mkanga luenga leo, tala whateita. Ia. A tule mtanga luenga leo, a whaiku maali mtanga luenga leo, le akulis kavan. Ai oso lor kaavale le kusio la wala wabe akum kanga luenga leo ya afia il saunga le mola tunu lautili. Kia ilo. Le koe kudia ro. Ia. Le tele la tolo o whair vai ngani. Nga lor kaavale uwa kua la laka mtanga luenga leo. La tuigo maasani ni koe ngā surku la whangore. Me ilo ile li si piko la wala le rakuni mede o mai kaavale. O lo whautua ina in mtanga luenga leo. E kuro la kaavale mtanga luenga leo le kaum koe kudia dea. Le taavalela. O si le vaenga ona o le fesili ta ua. O le a ver ka ngaka le ko kasi la tuli mtanga luenga leo ma vaenga ila matia le soifua le tunu lautele. Mali. Se ia vanga nala. Kala whakaika, o lo ofea lua i tangata le ili taavale. Ia mauna whaia nisi o ngā yoi ngā pei o le lao malosi. O lo ofea lua i maia, mai onoa a fia i le atunu lautele la vaia lua. O lo i eise soli ngā tū la fono pito i silio na mātu ia sa ia whaatino ina. Ai o lo o fia maua i ntanga luenga leo le tamwhene i tau fia. O lo na wingala, o le silea vae ngā leo lo o tō te le nisi la tō lo o whaia au wala whaalele leilea. Ina ia alo fia ai. Ia marita fia ntanga luenga leo. Au a vea ma vaenga. E whaakupukupula ia a kili ele la kosoli inga o tū la fono. Ai mo le sila fia i le atunu. E ke fia ke sola. O le fautuanga lo avin tanga luenga leo. A ma fai o na fai e se ngai yo inga i se taimi muni e pu er kanga kala. Ku et. Tu et. Mani. Ai a fai wakuloia e alu. Ai to be atun tanga luenga leo le ai la o le au o fai ar fa so sa mai wakelele avano la matia se fola tunu. Fai lo manga yo inga tanga luenga leo e ka fia i mo poloka la wala. O si vang fa pena a baku ia isi i la to fo i o i to mai fa pito e ka fia e ka vale fa pe tele i o nga yo inga tanga luenga leo. O le kam feelinga ia fa sa ina le so i fola tunu. O le sila vai o tiro te mine. I le tele o alo mawhanau la iti o lo o whaia soni ngā tū la whanu. O na whesili lea o lea tunu uru te leo te mipo. Le hase fufuanga mkanga luenga leo. Mana tu fo se man mana whafonga lea tunu. Wai ai vaenga o le tū la whanu. E pui ai alo mawhanau la iti. Mai le whaia i ele mtanga luenga leo. O ni morianga tele luma tū la whanu. Mani ilo. Mana tua. O ke le lawa i o tamiti o lo o whesili ngā tū la whanu. Ale e ni soli ngā tū la fono mātu ia fo le lomo mo so fu ma me fa pena. E ia por kalami fa me tū la fono la vaia. E fa mau ki ngoa le le. O ye se fiso ta inga le van tanga luenga le lomo tanga luenga mātu fa na talo ma inga oranga tamadiki. Ia. Ai le fa ye se fu fanga tanga luenga le leo. Ia la tone lua. E te tau ona sa ili mtanga luenga leo nisi o awala, nisi o aunga, nisi o afilia, o vaenga ave ili whanau. Aile i whaiesea, se vaenga muni leo ni moni e lumole, o le whamsinonga. O le si fui vaenga tau. A maua mtanga luenga leo, alo ma whanau la iti la lo suma le valutausanga. E te tau ona iai o lato mātua, po se si matua o lato vaenga. Ele ke mi le fa atara no ina mtanga luenga leo. Ma longo fo mtanga luenga tala po whanau ma inga. O le mafuanga lea. E faisi pupu wa yo limbo mtanga luenga leo lo tulu whafonga le tunu. I le whai o sonu ngā tū la whanu. E na moka ko fu i wasu malvadu. E lunga. Nga maua mtanga luenga leo loka oi. Whai le process po whai ngā luenga mtanga leo. Avisa a ori sila. Alo ma whanau ia laiti. Wa iai vaenga wali mataita ina mtanga luenga leo le whatino ino la tau tiuti. Ai mulia. Whamaitu la whanu. Mulia. Wharinga yo inga leo le loka molia ma loka tono tatu sila. I wha maunga la tau mtanga luenga li tu manuwa. Ai longa i intamiti o tu whalu. Wha tolu i lano i fosfulu wat pausanga pēa. E whesito teli.
O la sila i el tula fono na mea wa o fai kasi fai lua o lai sasi. Ya. Fai kolu fai faro o longo winga le ai la o langa masang yarnga. Ya, mana tua la o le vainga le fitu na il mtanga luenga le leo mana mtanga luenga fana televo mai o langa tamariki. Ya. E ene no foanga ave ye mtanga luenga o langa tamariki. E ave fa ngo fo o ni se la to ave la lo winning kongi. Ya. Ave pam sen no. O le kam faile na ia momoku e se akoi mai a so nga tu la fo no ye fai ngi. Mai mana tuoro to tele fana. E alonga malo sil so kula fonga ka mikingi. Tele la to wole la to tea mafuta. Mari. O la wala la le letere na fai ave isi no fanga e no fai ese. Ka mo fai e suye ale ai. O lo ia o le ufa fai ngo fi. O lo ia no fanga o lo kai alo ma fana la iti la lo le le wori e ma senga pe i lunga manga o mel mektanoa. Me si la ye me no wo ye. Ya ula ia lo mai tau toile le ye o le tanga tongi la fonga ri tu mo. Ya. A ko ngo ye le kai me le work kai ka ko me le. Le winga la tana foile. E pe ia o over fai fa pe pe se o tupu la ngal tanto o tu ne o ni usina so. E se senga na na ni tu fai si te le o le fa ta wa ino o ya ta wa le fa na lua. O le si le vai nga e tato tilo ye. E a nga por kalami e isi fana. Le a nga isi fana. O le vai nga pito sili na tele le ata tele tato tilo ai. E mua fe sili mtanga luenga a ruranga tamariki o mtanga luenga le lo malo. E fa fea po le a fo ile mafuanga. Wala you know o le langar ka mikikile. Ile mere. Ia. Ka ko e kirikiro le kiki ala tu atu. Amata me tonu ainga. O ila e koe fai kio nisi e fai tio nisi o matua. Al fesili. O la langar lunga safa. Ila no le tu la fono le timi ne ye o yese me fa sala il ma tu pe sul tu la fono le fana. Mana tu ye vai nga se la vai tu la fono. A fai wa ye se vai nga lo to ma fai il mtanga luenga leo. E ngā lue whaatasi ma mātua, ma nisi vaenga, ai vai a koe le sisui. E ei nisi o vaenga i ono mō lia, il whanau i a mātua, ili neglect, whaatamala, tū la fua i leo le whanau. Lono winga, e ei a vaenga o tū la fono. Au le ke le e manatua fo i se man mar whaafonga se tātou tinu. O le tele o halo ma whanau ni. O lo o mai a inga, tu lo lenga na la whangaina, mare perepi. Mari elo. Kasir ki ngā ko o hongo ka miki. O i la le i le vaenga fu le tam fe so soani i nei mātua i o lo fa le tonu. Ka mo whainga i a fo i a whawhita au lila. E muni ala ki lo na tanga luenga leo ini mori anga. Ai mo mua avele ava noia. E whai inisia o onga ma so soani i lato ini i toi whale. A wao leo pumuni. E le ia se maro e kam whai ave e se mai kam iki mai o lato vaenga. Mari. Se ia vangana. Wa ye se vaenga wa loa ma fa mauni e mtanga luenga le mtanga luenga oranga tamariki wa le sefi fa na u te tonu la to wai a vese o la vese nga fulani e ye le vona avi yo la to la vai ale o you no fa nga o ma fe na vi nei fa na uni be la o le vaenga le fa si la ve ke lo kai mi fo le titi lo la tonu ai mo si lo fi la tonu o le ke le i o le ngaruenga le kam whai aku i mai ala amatanga. Se i o oinga, ina o i tūlanga fu le wa amaka loa o ngā pataulo na on faisfufuanga i lo kamamori e loa anum whanau lai ti. Ina mai tau o le mtanga aruenga tumaravau i wai o le rehabilitation nga o le whanau. O le ngafa ma le vaenga le o le oranga tamariki. Ila ui e whausiri. Wo mai ni li poti an tau tau ni whana vui wa awina tu tonu wa te lese swinga talu o nao o tu tonu vui lele o ia mawhaia ia onga mpol karame ia toi fota ina i o la to wol? Ana ia, e sel to te leo alum whanau a me se lavar tātou la via tunu o le Pasifika. Wa ngā ia por kalame o lo whai elam tanga luenga leo maroranga tamariki. Wa ngā lue whatasi mātou. O lo i laval vaenga tanga luenga leo ta o le Youth Aid. O le Youth Engagement Team lato te sota i mai tele la alu mawhana wa tele ele suinga a o le tā ua suinga lea wa le ngaka ngā sui e kama kiki ha ua sui e ima maluna a inga la vaia mana tua nona ta inga la vaia tanga luenga le lo male malo ia toi fo i mai whana u nei tito no lato ai o nisho i lato o la ua le ngā luenga wale lei ia tūlanga o koe fo i lea onga. E se te tāua vaenga
o le tā ua fo ilana nei atunu. O le sile vaenga i sile fia e mātua. O lo o iai fe sosoani. Mo a tātou whanau, pe a whai ki kilo. O e se tūlanga wha le tonu o le whanau. Whai ua whakire makua i longa kari i polong na whinea tumanua. E vili le tonu tanga lue, ngā poa i e wala au. Ia, mana tua tauna vili le tanga lue ngā roranga tamariki. E le o tu ua i le wala au mai o le atunu i e tia. O ngā iele o tia le temia mai anam whanau mātou ti tala noa. Ma o lātou mātua. Ia. O ha whawhika au dolo. O ni whawhika au, uli le kering kulai mai le ala. Mana tua, o le mā, e esi. O le tele o te mi a mai e mātua, mwhanau mātou tala noa. Ia. Mo le siri fie le atunu. Ua e se le talu ngore soifuanga le o tātou iei ni usila nei. Māri. Maenga mōmua. O le sawa le usawa i le mamalama whaona pone, technology. O si le ku mamalama o le ungu kausanga ngai lo tangata kousu kausanga. Māri ira. Misela vai social media. I lunga o penga ta whailangi. O le ala e tau mo whaile matuenga ngauruka magiki. O la whawhenga e whemenga ngaulai mi o tamatiti o enga whakaura kere fongi mare. Ai pēre avi. Ia. O le ala le singa luenga e whai, sa le te tauna e siri tutoa mua. O a mafuanga. Ia. E manga o mia, pele mana o mia. O isi rari o vaenga, o lisi vaenga, o nisi o alum whana ua, mon me whole le fia i mākua, au le la iti o tausanga, ka le perwhari. Ea e. Whaaleanga me tō tino. O ila o te whautoina e nei te leo mātua. I lire oranga tamariki mo se fsosoni. Whaaso ta ilmitanga luenga leo. Aire i o ilo lima. Malanga e ser whenga tālwa. Po le ale sasi o le whanau. O le taimi ia e whao lima i mātua o le whanau. Ke le i o le vaenga ia awhia e nei mātua. Lua, o le sidea vaenga e tauna whai tete i tātou tunu. E me se lava nei tātou mātua mainga wholo i whanau. O le whai mai o le kamikikin me mga ai whai. E te tau ona iei nisi o vātapu ia fo le mawaenga. E te tau ona whaatangaina mawaenga i le te tau ona whaatangaina. Māri. Wai o longa māsangi ro kamikikin mga e mea e whai mawhai. Ia. Koe whea kulo o le lawa whaso. Ia, ngāra le te le nisi o whawhita. Ko mai lola ia markala kamiki. E silia kua larka mao ia lani. Silia kua ma kua o lale. Ai reilo. O e alenga mafua ilo ko ho fa kanga mo. E se tau o vaenga le. O le si vaenga lo iei a vea mātua ma whaata ita inga tonu a inga. Māri. O le awha whenga maua ka magiki le se o langa le lei e tuptupone. E pe awhai be vesi le au, be vesi le po le vao mātua. Se a wa ai fōringa o le tamanga o siki ngā ale o lo whenga luenga. Pena o le tamā fo e le o iei se pā leni. Po se whalwhaninga e tonu le ainga. Mani. E ke whiu, wale si le vaenga. Aula na vesi mātua. Wolo ka meki ngofe kongol poku. Ia. Te le i ora whawhita uri, ma vaenga i ono a fia, ili ma whawhora ka mekiki. Ma vaenga na te whaia ili o ilo, ma whawhoi on tupu. O ngā leo vesi o luai a fia ila. Whanu. Man tua whai me le vaenga ora tu la whono le tātou tiritilo. O ila tau olo o a fia i sauwanga. E a fia i whanau. O lo lato tilo ma va ia. Sa wanga i lo fa e tonu ainga. E de kuriranga fa pe la be lau potu lo fa fonga la tonu. Pe a fia fa tino. Ai o arkikino tamatiti a fia ila le mafofo. Mani. O le tele yo fa fita do o me te mini ya. O le sina le va nga le no atu fa na ila o. O ku ro police ka mingi dau. O le fa pe ala ko o le menga ko mu fa. Ala kulis ka mikiki o le se me e ku lo facilis ka miki manga o ilia. Ilia ngom le fale anga. O le si vanga pito silin tau pen tatu tera no telo tem. E sa o lo fanga tale tunu i vanga tau selini. E o le malifa te leo tatu temi e sa idi selini. Ai le lava i se temi fa alu mole. Mul fana. Mari. O no le vanga o lo va ia temi ne o si ai ngai ma tau tala no tu lo fa fonga tatu tunu pe fa fa fonga me tatu ainga. E maua ia mātou tala noanga. E usul ko inga pol tina fo i o le ainga ia. Whaingaruenga. Ia. E le i whiala le whanau. E o le whanau i le aonga. E fo i mai le whanau e le i mana wa mai. Po o manga wa mai fo i a mātua. Ala uo i mea le kālesia, i ngā yoinga le kālesia. Tala noanga le ainga. Ia po uo fo i whai singa e wa fo le relax i si. Po le whale ainga, po whea. Ia. Ali i ka maiki.
e foi mai wā, ma mo ka miki. O le vā leo lo ia tātou mātua. Ia. Ke le i or whawhika o li kupu i. Ai se a, o mai ka miki le sisi le whale ngā makamaka TV, le sisi o tala noa i vaenga e tōna whai. O mai tamiti le sisi le whale koi olu i whafole a wala, kalangoa, ma lātou wō, o koe le whale o roanga oi, so koe mai si, so ni ngā tū la whanu. O i le vaenga le manatua, mo si le whia e le atunu. Nā o si na wha manatu. O ngā le whiku i kula le olo wala i tātou ma tātou whanau i le haonga. Māri. A ka ko fo i mai le afiafi. Ngā ka ko o mai ao loa tu lo war whafonga le atunu. Pau si ka mai keimine a tātou whailua i. A whai o whaini lotu i tono tātou a inga. Māhia. A whaila o tātou a inga fo le wole koe seluku. Le se teimia mafutai. Ang le o mai a kopini mea i aioa. Maka TV ka kei nonga poku mamoi. Le o ye se taimi mo so tanga wa sile vaenga matu tele no mfana o kala lava ia ka miki ya ale sa wa mele a sa lo TV do le o ye se taimi o lo misia ele fana lo taimi fa alu mo ilato e se ta wo vaenga o ila le o lo afia ini so fana je dio le si la matu tiro tino o ile o lo malifa ile o ni se lato sa ili no fanga pe yo kenki Maliro. Me se lava la alfana o le o ilunga tausanga po sfuruongo, anga ilunga, le wa mata i o whaingo fie foila, o na a fie so ni ngā tū la fono, pe a whai o lo mau mai ni tupe, mo la tū lava ia. E singa luas fukala o lava makoe ngā mo lista mai titi. Ono nau inga mātua, ia e lea o ia lava ia e lau puatama whainga nan tu atu i o taftafa. Ma i se taimi mo le whanau. Mai se temi mo tātou ai ngā tātou te tala noa. O le ska mai kiki, la se awenga la ngofo mai. Māri. E le lupo i la tala noa i. E au na malifa la i le kufo, le le alio kalango i anga u. Ale ai, mi ora pule loro soifu. Le anga lo o afi e tangata mātua te mine. A pangi fo i le, se fulu ono tausanga ma tangata whāsu marilima, whāsu luiva. Balu se fulu iwa, se fulu olo puli o lātou soifu. O ngō wale mwhainga, makala kundisiono no tanga ma vinga olo i o lato mafufa. O ila, a vini tātou wha mua wartapu ina o lam whanau o le whanau laiti i o lato wanga i whairu. Lele, mahalo whaptai. O le me fwoi lele o le tuki ai maori i a tumaru wau. O le o baba i a tuni. O le whamai e a fwoi. Ava pen fa maunia ia pole ia foi coward punch i le tutu nga le o tula fono o le fa salanga mo lunga le sa ia e valu tausang ia o le tutu nga le tula fono le woi nei sfulu lima tausang pe ava pele mali wistangant sfulu lima kausang e le ma fai o e fai mai nga e la kupoki mai tulo wa nga fa poki mai si ku pe fa posis malo manga ko ngi la vea mari o le winga le na o le wha o lima wha moi moi inga. Mi. Langa le wel wako e whailea. Whaile ngai o inga ma lou mauti noa i ala vea. E le ma whai fo inga i iso ma fau whapea ma uku ia ma lo ma fau wile oki. Leanga ese uma ma lo kanga katulo wha whaunga le tunu. Mari. Ai me se lava le utato tilo i eini si o uso ma tu wha fine Pasifika. Le leo la tūlanga i ka alonga, le leile lumanai. Kasi arku i diska ka malo vale tulur fa funga le tunu. Ale ngofo le wheelchair le langa ako wa pe ako kingo paralyzed. Ma mo tsaifu. Ma lilo. O te fa taile malu. Ngo le sile fa nga le tin tatu tala noa. Le ta o fa peritoneal disorders. O fusu anga ma vesi nga ye fa ipaka. E fa I falkalapu. E fa ia te tonu pa ki a inga. O le ika fa mo ino le stangata. Sau roku I leskanga ka mai kua le ka ua kui palai. O le whapo. Ma ua o te whaftai o le waru dung kausanga. E le ia se vaeng o sfumare lima kausanga. E koe whaafo I mai e le soifu. Pe a whai o mau. Mari. O ngor ko nganga I inga whapea. O no winga e te tau ona whai te le atunu. Ia vaenga ia e mise lava pe a whai ue se vaenga o ti ngā e lo fina ngalo. I se ngai o ingo whai se tangata e mise lava wharkala pumba vaenga ia. Ia, sirir ka penga mfo ia o tātou a inga. Vidim tanga luenga le peise so animo. Ai awe ke whai se ngai o inga whapea. Awai a vea lea ma vaenga. E mōri e urtu lafo.
Pa te ingari tu munu vau. Foi ko foi le. Matani le vanga le fale ta vale le ainga. Ya. Ngar ko an mela fa. Ai pe kai foi. Wa makanga ngala la foi le fa no pe. Ko inga na le ko ngor fan. Ya. O fa longa mai le ko inga. Se le maka ngala ka pia o le ke le ko le wori ia me me le fa. Ya. Sa ro mar ko inga foi le fa. E fa longa ko inga. Le yo ka e se ia le pi e lau fa penga i ia o malong fa ko longa kari tole fa il va nga ko kuila nga le lui fora ki ke la lo ko ya lo foi lunga li tu mana le la va lo ko inga long sa la a ko lo i fa fu o ka me ki mua le nga aka ka me ki ra nga wa ka wa lo me ia malele lo ko inga o ka me ki ma le wi ngol tala foi le anto to le ma lo si o le tino le ma fo ai ava ko i lo fa mai fiu ko fa ke ola so to ngal mtanga lo ngai mta u fa pe ele ke un kupule vai ola nga yo ingal ko i wa wai ko inga fa mer ka ko o fa le wa we pule ya u lo le le fa ngor ngi o nanga mtanga lo ngale lo te vala wina me ave sem fa ka pele paki fa ngo fi e ele tem e o ile te i tatou mavai ngai le mfe ka ko pule o tatou lo tutulo fa fa ngala tu mali fa ye lo nga ye nga pe nei tau ke le yo la fia o fa tuanga pe nga ba fa tuanga le tu bidin tanga lo nga le o fa ka o yo nga ngale le fati men ka nga lo nga le lo ma ave se kwai pule le la po fe si ai nga yo pa ki ayo e se tu mo ta po lo la ma wai foi la nga ma lo ri e fe o nga ka se la pe se ma tua o le ma losio le tangata e le o na e fua nga ile malo su tangata onga ke le yo le sisinga ma dilo o la wo mo yesi si fatita inga faingo fi la foi le tato of basilia si uso le alo la tunu le na molia ona wo ye tu ina le pasisi ona lona le fi upuna lafo o kana kale le nga tana matua so i fu fitu futu sang ai fa swa ava nga kasi arku se se me nga tulo wal fa fonga la nga pa uanga ye le na tawulu na ulu fo le polo na ulu ngol ulu sima ma wo ya so i fu ilungo lo tato le fi malika esa ai ka ku ke fai lo le sina yo inga i tu atu o le sasila na ye tato le tona o le tupu o le sasila na e ono a afia ele so i fu o tangatalia a afia i ma oila i le tūlafonu ono na winga e kele yo a wala fai ngo fie ma fai ona fai ele tunu e no ta urte mo sola hal a wiki ko ya manga i hanga kanga ka fo wale u fa fai ngo fie o wiki ya manga i hanga kanga ka fo lu tulo le ngana la fangai ka fo fa vale o boronga a wiki ya manga i fai singa yo nga bidim tanga lu nga le tala no i lo watali fa mo paki mo e fa famale mar fa ai o te fa yese nga yo inga yo no afia o mar tu la fo a o fa inga fo i o le ma wo yo le o se fu e se ta por ye pe i fo ile korkoi i ulo lo nga kari pe ke we adwa a tu lo a ka o fan o nga adwa ku le o fa la e fa sanga me fa la fa yo e ele ufa pertania it is not with it lona winga ele kukusa mai ele fica wi ele a o ma mo welo kai mi wai le nga arva nga e se la ta ua o le faile le yo nga winga e te tauna e fa e file mu wai o e malu ainga ai se fe e mele a fir tu la fon ko se fe e melu a fie ni se solinga tu la fon e fe se tasia te malo ta ia wa tanto o mai le fai ngol de ve yaso si ui fo le telo ngal wenga tu ma fai va lo filima Antonio foi ai longa e pisil to nangal fai ngol de ve yaso ri tu mo mau kingo a fo po le ale malulu ele malulu ala tunu ta fa malo langa ka kaunga fai se ta fa unga ma se vanga e fa uma ile va yaso ai o le fa tuanga mtanga luenga lelo tatu ta fa o le makapoko ta fa o le fia ta fa o le saunga le mu o le upumoni fai si malulu fai si puawa fai fo si savili fo o le nei vai te mo le tausanga ai o le fa tuanga ma mtanga luenga lelo a fe la tango fia la manusi
Vai sau mo ka ko wharkawale, au kia ruka ko kawale. Vai sau taxi. Vai sau upa. Wa ke vai aku o peia ua ko solo upa le sunga le atau. Maua. Pa wanga lupa e whai fua. Whai ole upa, mawar pese, wai pese kanga. Lona winga, wai sau upa. Vai sau taxi. Vai se tasi o lou a inga e alu mamoli le o wharkarapu. A whai ole e tau mawhaina le ama malo si wharkarapu. Ia tau mafa malo si la fia. O lo ia inisi o lo toua, o lo tou tāwhawhao whaatasi. Kou kele maasangi, kou kele a inga, a whai kere e la kumasau panga, ngufo o ila kulmanga. Ue ke fia whai panga fua. Ma ue ke au whangurunga lau aliska. Ngala. O le singa mea e kupo le vevesi. Kusanga alwa kule se kupe a wa whawhangurunga lau. A leisa upanga, vai de pou. Ia. E maanga ia voi lau si vai ngofo ari tumaru wau. Lau. Awa tātou te whaia se vaenga e ono ti ngā i lisi tangata tawhau. Wa wakulu o ngā saumuru o ngā o lisi kanga. Ia, ngā o whaunga e ia kako wharkarapu. O lisi vaenga, awa te tango whira tātou tāwara. O te whafoino tātou sa. E sere tau ora vaenga le. A waile ngata na a fi e lo saunga le mu. Mani. A la a fi e fura saunga le mu la tunu. E ana nefjaf. Ia. Ona tunu o se weekend fia mania mar fi demu. Mano. Pola, malo lor fati. Nga foi o ku yo se vai. Sa vali mai va fa mar faro se va koskoso ala i se va ka fa olenga. Le vanga ko ngor ven of ka fa or ma. Ka o ko i fo le ngo iskanga. Ai le do o e ma no sa ro ko nga ke lo fa. Ka ke lo foi do wingo. Ke misi alo fa u do wingo ya pola. Ia ko ma fa ku pe fa nga ngo ngo vai ke mingi ni tu. Ala for pit. Ja, maar het wordt dat toen meer masani, dat tas. Wel tanga luenga lelo, ise fa la bla fa fo se ete fi liputina. Tasi olima, e ma wel tanga luenga lelo, ile telefoni pole upenga te fa lang. Ise ola va se vaenga, ete fi tala no ai le o se fa la bla fa fo se. Rolo tasi o valu faiva, e le faiva vai la Pola, ele fa ia sa fa ngoi fa mole. E mo vai, ia te ono fa tau va so la va se vai ngai te fia mala mai le tu la fono. Mai se lo wa ya tau. E ta ur vai ngai fa mangan foi la una pa fe wi se vai. Ta to una ngai ne fia. O le tau tamani I la si sino mo fa fonga. Ja, familie foi le tu la Te lenga se man. Kai lava. Oi se weekend fia, mas se weekend nuia. Ai mo vai funga ia ia ka voka le wa kur vakanga lo kangi ia a pauanga me unha vili me por ka le luar va vea ko fa ko ia io va ka me nga le fa si o fa no no ia o le fi de ku ka video ki a le vili me la ku su me ia ka Ave la ngumela ola de fola ngumela family le to le weekend. Me se sa uninga o sa patio lo fe ngai tu yai I tatu tnu fa me se foi la ngole tu se man. Na ti tilo ne va yaso to tele ni short tatu tnu fa ilangi. La to fo longa vala pa ia le tu a me se tina ya hita fa afta ia eni lelena fe no to sa uninga ne va yaso. Ia fa mai senga le tua ia I la tau la inga to fini ia fiti pe fo ia ta mama le fa nau e uso fo I matua ngane ia mau e o tau le file mo le tua fa pe fo ini so tatu tunu ia mo tatu fa sa longo ne fia fa mai selenga ngo le tua ia tau ia tatu do lang mo le fa bo ta pene le tua ia ma o la fa na fa tani tatu to fe lo il verso fo mo pe ale o so nivell se si olu tatu te fe lo I de ves fo mo fo me manu ja moli am tela fa te tele le utrenga tu mo vau ja va tu la pa I sofa ja mole tatu por grame fo le niva en le via ma vi fo ile lo antu I fenga ma lo longa fa mo le yaso a kele ku fa mai ale ai vili sa veva mo tanto fe lo ja ele dava io fo le lo fo le tu ma du tele fa mo le yaso ja va so I fo ja In this update, Foreign Minister Winston Peters says countries that blocked Pacific leaders from jointly condemning China's missile test were acting on the wishes of allies outside the region.
Pacific leaders failed to agree on a joint statement condemning the action by China last month at a meeting between foreign ministers at the Pacific Islands Forum. News Talk ZB understands Nauru and Kiribati blocked the move. Peters says, we told them where we stand, but others made their position clear as well. We made it very clear that we do not think that outsiders should be telling the insiders, that's us, who've been here for thousands of years, what our position should be. A sharp downturn for Labour in the latest Taxpayers Union Courier poll, landing just under 28%. That's down nearly 4 points. With National on 31%, the coalition would cling to power with a one-seat majority. Here's political reporter Troy Mattich. New Zealand First taken a tumble, dropping nearly 2 points, while ACT's up half a point, steady on about 7%. Support for the Opportunity Party has surged to 6%, nearly double its last result. That result on election day would see Opportunity enter Parliament with 8 MPs, the first new party to enter since the Māori Party in 2005. An Auckland police officer will be sentenced on 1 charge and have 8 withdrawn, following a review prompted by the Jevon McSkimming saga. Open Justice reports Matthew Rogers has pled guilty to 1 representative charge of possessing objectionable material. Believe the latest autism figures better reflect society, with less people going undiagnosed. An Otago University studies found autism rates have tripled over the past 15 years. Autism New Zealand Chief Executive Dane Duggan says a diagnosis opens the door for support. I talk to a lot of adults who have been diagnosed later in life, and it's been a really significant day in their life because it's helped understand why the world has worked the way it has for them. Not better or worse, just different. That's news. In sport, fullback Josh Morby is sending out a warning about the Stormers ahead of the All Blacks opening their tour in Cape Town. While Morby came to Super Rugby too late to play the South African teams. He says there's no doubt they'll fancy their chances of a boil-over. First game for this tour, and they've got nothing to lose there. They'll just be throwing everything at us, and so we're going to be prepared for everything, and just really looking forward to playing some rugby. Revelations: several Silver Fern stars have been pursuing contracts in the UK Netball Super League due to the uncertainty over next year's ANZ Premiership. And the All Whites will take part in the Kirin Cup in October in Japan. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. E fitu mala fa video tau te nei tu lai lima ma no nga lu ma no le fai le faiva le au nga se ya fai mali e ko for spungia o ko for le uno va mo musika mal bana vo nga wenga mal fianga yo le tru mga signal dei vai ngole via fitu tua fa wow al radio Samoa te siliba i tolu a mo yo kilana al tasi ono tasi mal tasi fa mo i Samoa.
Taxi, are they lonely or are they
Samoa's a place where we should go. Holiday. Samoa's a place where we should go. Holiday. Hooray, hooray. It's a 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 holiday. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko, ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko, ane. Instead of my grandma and your grandpa, they were sitting by the fire. My grandma and your grandpa, they were sitting by the tree. She talking about henna, henna. Aiko, aiko, ane. Come on, fina, alane. Come on, fina, ane. Move your body, move your body, move your body, move. Move your body, move your body, move your body, move. Instead of my grandma and your grandpa, they were sitting by the fire. My grandma and your grandpa, they were sitting by the tree. She talking about henna, henna. Aiko, aiko, ane. Come on, fina, alane. Come on, fina, ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko, ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko, ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko, ane. Instead of my grandma and your grandpa, they were sitting by the fire. My grandma and your grandpa, they were sitting by the tree. She talking about henna, henna. Aiko, aiko, ane. Come on, fina, alane. Come on, fina, ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko, ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko, aiko, And when it's time to find home, we know the way. Watch this rain, oh, gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? Now, ladies and gentlemen, it's about that time. Turn this thing on now.
malole, siva mai manga yelko. You really get my sale malolo. Girl, I'll fight for you, I'll ride for you. Push the negativity to the side for you. That flea love, that's on me. Your smile on point, that's on fleek. Hey, so baby, take my hand and let's roll. Let's roll. At the Maya DJ, play my way.
Oh, yeah.
Beds and Appliances, o le tali o umana onga, I o loa e whaatotonga ailo maota, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo o lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le whaasifulu tau sangala na au nanga. Lata te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o I le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafso tai telefoni, o ono walulima, lua wha o ono walulima, lua wha Petanga I ane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Au kilani I saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moimoina. E tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. O fia afistau tama I whaamomoli Samoa, ai omi tele wa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nanga I lafoina whaamomoli le waalele. Air Freight, vili mai alvin I le AR Customs and Freight, I le Old Watasi, tasi valulua, lima tasi fituiva. Old Watasi, tasi valulua, lima tasi fituiva. Mo nisi whaamtalanga, mai inga. I'm just sitting here playing the guitar. City High, Kodak Clef. Hey, excuse me if you see me screaming, but deep in my mind, I'm only dreaming. 'Cause if I wake, girl, then you're not by my side. I feel like half of me is no longer alive. So please, shorty, before you walk out that door, boofy, would you listen to my song? If only I give you one last chance with the devil, you can no longer tell. You got to be faithful so we could be fruitful. Build a family and follow God's destiny. So just before I run to the block, I might listen to your song. Before you walk out that door, listen. They said two wrongs don't make it right. So if I'm wrong, I ain't trying to fight. I'm trying to have some dinner with Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolanga malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame lima o e talo falaka. Amata ni tau sanga e lua o lua tō. O whaale anga ina le aturuu o Aotearoa New Zealand. I lo ngā mai, matangi, I ma le awha o Kapiri Ela. O le mau tonu ma te meme a, tangata umala. Ona o le tele nau, o mea tō tino o tangata o whaanga ina o lau whanua o wala. O mare liu fo I a tangata. O sa ili, ma fasili pēr ma sa ili se tali, pe aisia ma sa ili se fōr pa whita uli. Whaataro no sui o le malo, ma tangata popoto I whaalawalawe whaanatura. O tuse lima fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaalawa tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo, suma lua wha iwe fitu ma le pala. Ia e fasili manu mai wha, la tu te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei, la tu te wha ilo mai ia te oi.
tautala i ele e ao ma ia te oe e whaamatala mai fo ia ia o le sami ia te oe. Mai tau le puponga o yopo na le ai se poto le lalolangi na mawhai o na maua le tali e mapu i ai ti ngau yo. Whailo mai e yopo a o tātou fesili pēr aisea i o le global warming. A whai mai o le loa e manu bai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le lalolangi, ma mea uma o iai. Na sila atu fo i le atua, ua matua ato toa male lei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui le lalolangi le la uele ele, ona ua le tausia le lei e ona tangata. Ia e le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whai e le tua mo tātou. Wa manatua e le lei mo. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhaifoi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Sa
fale mai ma le fia si formali na la vi pese katoliko me le fia anga o sa fotu e le montele se la fai o tolu ngantu ai le tatou polo kala mena o le leimo o le rivainga o le fia fina ua to e onno ma la familu te ona tale o le tula e onno mo le tula ma le nganga fa te tele samoai le tatou ma tanga mai le wale a wuli ana leila se yuri mai le rivainga o le fia fiola se ngana o le tauta bali e le tatou ma tanga e po tala tauta e le teimi sa sila na ai te te le tuolo to soifua Marwantu wola i le vai e so fou tātou toi whilo iai e lunga o pe au mga lunga o le ea. Manungi tele i a lau singa o tutoi o le rei e fiafi ma le whai o le rei vai aso. E a e manungi e fuilanga i antu i saudi ngā lotu a le o le aso a tai au e whapefoi i a le aso sa a sau nei. Tātou tamawai i le whaafiafianga mai le rubber band mai sa mo. Le rei fwoi vai o le fiafi whamarui a tuai whainga bano longa a lau tātou. Tino e lenga te tono New Zealand e whape foi atu no e mamarui e tele le weekend a lofa atu manatua o whala au pa soi voia. Tolo ipa tautu ma le penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se i esu solo ia samo no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo si vai ma pepese matata lato tunele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele Taulanga o sabonei ai mana tua pea o polu o le ingole o su o motu ele mafai nanga o nangalo le tape mali o vai singano o no ai tine matama yung alona awala lau papa le pasina se i esu solo i asamo alo uatulu se i fai mafia fianga i e mama atene matama olo si vai ma pepese matata lato tunele a omae mane ilano ole ni na o umasia ubele
le